of course nza kwa tureba mpira gw'amana munonga kiruhura bakozere swapping stars zimwe na zimwe performance yabo mpaka za Ankole Cup betari nungi but now bakozere swapping z'amana munonga zikugeza kwa kwera kandi munonga mwabaze nko kutera imbere kandi enungi of course amukizimbe twineho finance minister abwa district ya Kiruhura nza kwa natugambire teka zibine na munongo mukampo mwami akibu nafutangira mbeho za Tayari West no of course kibanyanye mwabazyo otugambire ku Kiruhura tegwire kurungi munonga numwiza kisaye kitumuka hangurira muzana nagumwe omuzani musambire hanuya teka zemereza abo bari munonga mutebeka sa programu echo kubanza nyira kubanza kusima abagizi bona bija baruga Kiruhura okutwaliza hamwe kuja kuri abana babo twina masuko mingi twatwiliyo mpase twasa kwa 95% okutera kazo gore zitukwenda kandi namasuko ngukazo eji nekimanyaje ngwe karigari Kiruhura no mwana witu omwana nambagambire nyo mwaza TV ngo mwana ko kumuzara ayinokwerezishe kitinisa alyoru obunyine honorable wanje mwamigenesiyo aliyaha nyinaona mkama wanje Dani Mukago nyina masuko ngutimwe gumire na wano reba abana bono kutwaliza hamwe bali training first 11 nabandi bona ompira gutwinera izoba tugarra wini Kiruhura district. Okay webare mwami akibu okay tini hano gavana rizo yaza twatira kantu akabazo kateka higura abantu bakarebeho of course teka zorezo rwa omwami gavana twakutangira mbeho za Tayari West Kiruhura izo muzanogu of course kukimanya gukazo teyuro bina muronga yera hanuya muri mwe kabembezi ba Kiruhura tekezo mutirozi ya kugira ngo kimi ya Kiruhura efu no buhangu zabugenye yebare Tayari West nabakutureba itwe of course itwe na Kiruhura na kazo district turi abantu bamwe kandi abakutuzanira almost n'abantu bamwe abo kuba twena ntwemanya konka itwe kandi kikurenga Kiruhura twita kuzana gizezo mweneremwa but this time twiremu ngo twijo muri kandi twinamane nyenda gambira abantu bakazo ngweri izoba tutekwa kubasinga tutekwa kubatera bategereze dakika n'icyenda zo mpira abo kuba ningira ngo warebe kitwaboreka tubazanisa politician nomwe izo twatura politicians no mukazi kandi twazana mpira murungi kandi twakora draw umurebe wa Tayari shaheza teka ngo pia nukuza kwa guta ompira ogunuza kwera ari 3-0 okay according to governor and twinareba hanuya omwami twinareba hanuya nazo bana tugambira of course mbere gure mwe teka mutaba Kiruhura na munonga omukire nkaka tumanya gukiruhura ni district tweta kupatinga but now is naman mimi munonga Tayari West n'abantu bana bakazo ashaheji abantu ba Uganda nimbakire mwanya gwa kazo nimbanyango Kiruhura nka district tweta kusinga goreji abokuba turi prepared tukazara kazo turi mwanya gwa Kiruhura nzako basinga mu yango mu mutweshara baje munonga ntoto basinga obutuma boyinire na munonga bembezi abatakizire mu Ankole Cup nintera umuranga abantu abembezi bona ngo bije batwagire batwegiteho tukurenga timu mwe nk'abantu bakashonje na Kiruhura na kazo nka district reka tubendezo buhanguzi amina. Alright, that is honorable kandi Genesio yabasiko natugambira ku timu ya Kiruhura itegwire kurungi nonga kandi basiko bazana mzana makogo nabwo mwabazi nkogo cyane ko nomanya no kugira ngo district ya Kazo first game yabo kajambere kurungi tukareba ho passes nyamwingi twareba ko dominating omuzano no bukiniti bakaba ari yabugenyi but still bakasigana batwari kanguru yari baza kwamba twari kompira murungi bakozere mpinda hinduka and of course kugira kunareba line up team ya Kazo tabahindura muzano omwe omu 11 basikora bareta week yahwire bakagwa basikona za abugenyi bafuna yo at least akabonero kandi abugenyi district ya Ibanda eketa boro bire of course we know but at the end of it all tukareba kufuna kandi akabonero abugenyi can't expect kugira ngo izoberi namiza kwanda bihinda hindukamu tubasefana embero kuzatambura ayitugamba tuineho naho narebo wakazo nabona zibana tugambiraho nanje kushaka yire kace hihi twari roniwe yeba bari kurungi mnonga omwami baza ko yanjuru muri Tayari West kandi tangire hanuye amazina Banyetero Vranda Muchasa Mwiri Katugunda chairman LC5 Kazo district. Wow, Kazo eri muka andi tuyeneza no mumpake za Ankole Cup edition ya hwire mukashika finals mugarice n'abantu mingi kuzabugenye obwanda mukiya kabonero kupera kwa hwire 0-0 na ubwo mugwetebekanize muta na hati twetebekanise je munonga kandi tuliyonshabona rahanga witu oturana natubasa ngifite abantu timu ya Kiruhura kandi nyamatsiko ngifitira Kiruhura ona shwara Kiruhura rumuzire wawe no yazire Kazo wamusinga then kare mwena hati mwena ninyenda kwakira bahagize mwena barga Kiruhura barga Kazo abaja kuhagira kureba mpira ogu kandi ni nyinamatsiko ngumpira ntiza gutera umusinge konke kikuru munonga nyenda kwamiza abanyakazo nko twagutera Ibanda na hati ntiza gutera nerizo abo kuba amani twine bengi twina abebembezi baitu members baitu ba parliament timu ya abakanyakazo bona teremo amani ihangana ja kutsinguza iwe noteka tangu za kwa guta mpira ogu
ninteekateeka ntushemere kuba nitubateera gori ibiraharusha ibiraro busha that is kuri Gerard chairperson w'entebe ya gatano aba district ya Kazo kandi kutugambira ku Kazo neza kwangura umuzaro goals ibiri akandi ahari kagende busha of course kiri abantu bingi turasubira tuganiro nabo kandi batugambira ntegateka kuzemerire most especially umukire nkaka sebo yes kambanze niwe amazina bakwetoha amazina nabanyeta Dan bwa Munyoga ndi speaker wa district ya Kazo konkandi chairman wa tournament wa district ya Kazo abwa Nkore Cup muhindure muki mu district ya Kazo agamana gutukureba agamana abantu bejumbira mu kwajira umupira kandi no kutraining abana bitu kabwitu kureba ngo bazo umupira bazanda district ya Kazo babereke cyane cya Kazo district kandi twa promoting talents z'abana bitu aba ba Kazo district well turebera abana 20 ko rwo muri district ya Kazo dende batano baragaheru echo tukibabanganise muri gashikara kikabarabansa mu mutekano yandi of course eberajiro bya tournament bere bitwereza gap nga district ngo kumwaka mtakwemarira muronda y'abandi bana batanu konkitwe no butitakurunzire twina abana bita bakushanyira umurigize zamani namwene batanu tubashize twinimwe abana nka babiri abituyira yeru bita abandi bona n'abakazo district n'ekintu cy'amana echo yonateka tamuza kubana guta na mnonga dakika 9 abo kugira ngo tukargo muri district ya Kiruhura itwa abakazo tujya kubasasara batyagozi ibizonka bona batayiraho goals ibiri kuri Gerard speaker wa district ya Kazo kandi basana tugambira murongo mukire kaka yes ndakubana nyongera ko imfuna yo kandi ndijo nawe wa district ya Kazo nawe namutagira samazina bakwetoha amazina banyeta Chiba Fred Bwengwe vice chairman wa district wa NRF kandi vice chairman wa tournament dufitebe kandi tournament ankora ya tournament mu Kazo okay now akabaga barugura okuba batugambira ngo Kazo betegwire kurunje muronga bakazabyenye bakira kabonero babasekondo bakazi na district ya Ibanda now ntizumuka zana district ya Kiruhura twire ntishamba kandi hano yateka tsingireho tugire ngo nikisa kutereza umuhimbo kujya gutira nsinga timwejo tweka dusingiza oberi yebare munonga tompiro gwame ogwezoberi ogwite na Kiruhura twagurengiza misho tiri afutebe kanso kutwara ekikopo cya tournament aba tosha tugabwa tubatsinga kandi nerizo banza kutwara obonero bushatu azonete kwa kusinga Kiruhura mukusinga goro zingai obonero bushatu ebyagore byotegereza niwe ryashaye okay ogwe ni vice speaker kandi vice chairperson abaina remo district ya Kazo asikona tugambiraho baza kutwara post 3 tarbo kitera mukono na mnoga kire kaka bitu aturugambira background of course teams zero zetegura tekata kujya mumpira anytime from naza kwantene gutandika basa kwa no manyangwa izoberi taba amaganda tabasaka tugasimba kuri shayi cha Kazo kandi turi muri Kazo district riz Kazo versus Kiruhura umwana nabuganishe wasikona muzara ku leta kandi kuba district ya Kazo that is Kiruhura kandi kwaza kwa leta kupeteka mu mbere ankore cup of course edition isobere tukura match day 2 twagura Kazo izikwango na izobere turi muzano kundi kuri kuzana akusha ndijo itari kweje kwa ya district ya zokagura kuri hari district mu hwejo ndetse no district ya Ntunga mu na district ya Bushenyi zokagura kuri hari cyaba ari mu district ya Ntunga mu pero na wenja kanza kwatubisiya kuri mnonga kwatafero mu bazi ko bitizo over focus haleluya will be Kazo versus Kiruhura tiri kumanyiwa hori ndaza kwano tekateka kizamu kutugwa YouTube batugambira kosa tugambire entekateka rugenza kwa zitambara zita Kazo nekira Kiruhura ninga kirwanekira Kazo za YouTube ninga za X bino post yitu batugambire ahari Kazo na Kiruhura hakusinga mutahiwe za Instagram tugambire
Dinga like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. All right. Izo kubantunga lineups of course. District kandi yakazo twasukana indira muzano mu muzano district kwa sikuma shamba weekend ahwiri bakuzana district ya ibanda abakasana barita gokipa mwete kamya Samurai niyo akabarita musikizo kutakatone mbazira bine Opoka Lawrence bine tumwine Eric Alan Sentamu Mugembe Isa midfield aine Edwin ashaba Hilary yakigosi Ambrose Ian Amanya Thomas Chayune that is atimu ejikandi yakazo basukana bajwara jazi yabo ya ready that is basukana bakolisa last week still basukana bajigarishiramo atuma isangu kugamba home team basukana batandikana munonga izo bakeri lungi zoba edirwa mukaga biro bibi ni kuna mshati kwezi kwegiro kwa mukaga ankore cup to the world of course mukire kaka that is team eji kandi ya kazo antebe bine Amons bine humsikazo kata mutunjire Osbat bine Horrigan bine Agaba Edika bine Abaho Patrick Ivan amsikazo kata akantambira Daniel that is team eji kandi ya kazo antebe yayo kwa kanu ija na mnoba zekogu nzakwantmanya district ya Kiruhura ba Toha remember this is the first game yabo of course bachamba bine that level of interest tokumanya vuba de Toha basakana bita goalkeeper mwete mutiabi agim bine wasasira Justus bine Nohere David bine Hashim Kula Muguta Ibrahim Kayo Ronald at Hire Innocent Ahedeza Ronald Jime Kadema Mubiru Hassan wana Koraje Hassan wasandika timu ya Kiruhura bine jaze yero that is hope the bottom the braka of course basakana bazwara kandi capacity district teka moka akajaze kabaka yero of course this is the first game and kazo ya second game no kuma waziko kwa sababu tena tena benchi binaweza kwa mka mjuni Derek bine kato akagamba bine kato Kenneth bine akampera Timothy Arinda Sharif Asekai Ivan aine mukama Ryan Gume Dennis na mukama Rogers at district kandi ya Kiruhura na no waziko kumanya katika timu zibiri seconds zikora no waziko no situation favor district bakuteka kandi performance most especially ko bugana wala rebo ya team zibiri district ya Kiruhura tekagenze mizi kwa district ya kazo ombas tona mzee district ya Kiruhura kandi achara kutaka draw kwa bayo okusiga district ya kazo Kiruhura kusileba bakuteka kandi ya kunji ya debazaho but they have not succeeded ngira stoka bargayo okwenda tournament bijefatira but last edition district ya kazo kwa gayo ya Trezom ya ruka Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 4 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 35 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe
abakazi n'abishiki toilets n'ebisheshero ebirikwejunisibwa abantu bingi nitubyejunisa burizo konka obukooko burikurwaza obubirimu nibutamagara gawe omu kabi. Honeypot Herbal Gentle Wash nicyo kintu ky'okwereberera omu bicweka byaitu by'ekihama ekikirizibwa abashaho b'amagara neekorwa White Mark Cosmetics okurwanisa n'okukingira infections kuruga omu myanya erikwejunisibwa bingi. Honeypot ni kakye okuza omu nshaho yawe y'omu ngaro kiine amaani g'okukurinda kagezesibwe kandi katongozibwa National Drug Authority. Guma nako burijo aha murumo omu katare n'aha ngyendo yetungire Honeypot omuri pharmacy n'edduuka y'emibazi hono mu Uganda omuri Mbarara Kashange omu mataagi goona aga Ankole Pharmacy. Ebirikukiraho teera noti 777 91 ninga noti 779 Honeypot Herbal Gentle Wash ekyokwerinisa burijo buri hamwe aho rukuze. Hati mukyara wanje mwami numanya abana nibagaruka y'ishomero kandi ebintu bikiri kubi aha bwashota kutwara icweka cya fiza y'ishomero rya junior rireze motoka tukazishashura bwanyuma. mwami wanje abwa kitakushashura ntukozesa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabwo no basa kushabaroni ya fizi obwo n'amashomero agakejumbira muri basa kwangura school van namazima singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabwo kwejumbiramo no basa no kushabaroni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Uganda akaniko kirekawe ko kutambura okamanya kandi tukagita hamwe omukurwana sendi yambi jada malnutrition ya Guitar Olympic Day Toke Run 2026 orwirukoru ruraba hebiro byo kwezi 20 kwa mukage 2026 omuchaye cyabushenyi ansiyo muto kugira ngo tambura oyeje kandi omanye bya nutrition care jede ndiya nungi kiryabwawe kwiruka kilometero 5 ikome ningabirnemwe bwanyuma y'igita yanga ryona abwo kwiruka bwendiya nungi eki bicyarusha size byonka buri kigere cyo kwiruka ni chwera abanya-Uganda biriki abakero bato abaryembete bekadso rugendo rwabo orwo kuzomudaka 2026 okweta bo mu rwirukoru shashore mutware 3 necweka yonka bakwereze running kit yahandisari olympictokerun.com Olympic Toke Run eshagikirwa ba Toke the presidential initiative on banana industrial development jete PBD ekwata nisena Uganda Olympic Committee yirukabwe ndiya nungi oyirukabwo kunda Uganda kumanyeri kutiraho terese meji ningo za WhatsApp note 782 note 932 ninga note 775 ananitano note emwe 25 omwirukanje mukuru naza kubari his excellency yowereka kutamuseveni president wiyanga yitu ya Uganda kandi tugahereze kurahira no musiyasya nkauka China nkaburo. It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Burira bulungi, I feel so nice. Sing cho 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 cho, Chomelo. Again cho 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 cho, Chomelo. Ono yechogero waffe kafulumu kujjanja bendwadde ezensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jelly biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space with the air like you don't care, baby. By the way, Miranda today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Super Miranda today, let's see those smiles, please. Super Miranda.
kurungi munonga twarebaho bakabaka ba district ningashi abembezi ba district zombi twarebaho honorable Genesio aba district kandi ya Kiruhura kandi na MP wa Kashonji district ya Kazo bora baje kumana rumba kandi Kiruhura bagira ngo apana. But of course waturebaho mpira teams district zombi batureka ngo betago mpira go mudakike ko basikanta shambaho kandi icyo cyo kubanza cha 10 mpira basikana gumisinga finally bida guriya heru throw in for Kazo, throw in aba Kazo kandi mwebare kurungi munonga bari ya YouTube kwasika n'umukore cyunga zamana munonga abari aha TikTok cyumukorana n'ikintu cyo muhenda munonga zero district ya Kazo district ya Kiruhura nabakanye bakiri ya zero zinawo Kiruhura shot 6 mbatega hariya hansi referee najya mu free kick referee yagira ngo ni free kick wa district kandi ya Kiruhura it's going to be free kick wa district kandi ya Kiruhura free kick wa Kiruhura tampira muringa box no hariho mitwe bagwe niyo gwasika nduza heru kandi referee yagira ngo hariho okuma haro offside Shaba kumire kandi neza kuba eri free kick wa district ya Kazo zero district ya Kiruhura reba history yaba timu zombi kwa kuvugana tina no kutebera umuceka cyo kubanza kandi kugira history kandi kuba kuteba goals nyingi it is goals zibiri zaragiriho mizano ya teams zibiri zasukana zebugana but their scores zaziri muri 0-0 na 1-0 na 1-1 that is according to history jaja bamweta clever kuriga kuri mu district kandi yashema yaja Kazo ibiri Kiruhura emwe free kick aba district kandi ya Kiruhura referee naitaga icyo kwita medical attention bitaga medical attention hari umushambi wa district kandi ya Kiruhura ari hansi ubuzima mwita Ronald Tindiyebwa Kazo nekira Kiruhura niko mazima mwita Asimire Sharon tukakura Kazo nekira Kiruhura arakoso byagira ngo mwita Bruce Nwandinda kandi na warho tukareba pastors katurebe pastors yagira ngo mwita yajabuza myself yeah muhezi Gilbert yagira ati the kato dabe hey this one says Kansime akagamba Kasime Abat Kiruhura ibiri Kazo 0 Abat from Sanga Perekos ni kuri group cyo basesha twete aba district kandi ya Kazo asukana gusibira shana number 2 asukana guyaho mpora Usinawo Kiruhura kirupasa line yanamanya po district kandi ya Kazo basukana gumuyaho yakamuzibanda cross ningo basukana gusomeramo giza gwashangoha isabukembe po district kandi ya Kazo isabukembe msangwa intebe UPP sibatigari hanze refanda ja free kick referee yajangu ni free kick aba district kandi ya Kazo tukundane Gilbert yagira ati ecyayi ninga n'urugo rwente kastabona n'abarisa Addison says ataho Brian tugume Kazo nekira Kiruhura ataho Brian Kazo aju Addison says Ben ahumuza kwasha sukana agira ati Kazo ibiri Kiruhura emwe reka tunde turebe Aguyaga mweta Bruce Nwandinda waiting for Hassan Mubiru. Yes. Kare. Mwebara bari YouTube kandi kimukana n'ishamana munonga gumiza muno likinga gumiza muno sharinga gumiza mukandi no commentinga
Enshonga zitambure ku rugendo rw'abasaba n'ubutandika bwiza gwashangoha Eric tukume Eric n'umupira wa district ya Kazo Eric nasoma umupira muringo ku rugendo rw'abakiri umwanya wa district kandi ya Kazo amusikazo wetaka Ambrose Kigozi bagumutangaho shot 12 y'abasaba nayo umupira muringwa is now Eric once again with the header bwiza gwashangoha is now Kazo shot 52 ya chapasi kuna hansi byasika na gumisinga Sikazi Paraka yasika na gumisinga Paraka pira yasika na gumisinga neza kubera turo ina district kandi ya Neza kubera turo ina district ya Kiruhura basika natambika mpira bwiza line gwashangoha Mujuni Daniel Fo Kiruhura gwashangoha Isa Bugembe back pass gwashangoha Eric nasima mpira muringwa narondoha Ambrose asika na tapino gukiro kuri line basika guhita kaneza kuba eri goal kick wa district kandi goal kick for district kandi ya Kiruhura 0 edakika nzo 10 kugamba nemwe Mujuni shot 11 abari kandi ya Kiruhura nasima mpira muringwa chest control is now Kazo Ian Namanya the captain Sandwan Barasite azasana bibano mpira tele kuna riumuka yabari kankuria ni class ya Premier League ya Uganda atakula siningwa Ian Namanya basukura bamba nyabo shot tu ya shamba kumachuare pira basukura gwihayo kwiza muringwa kwiza gwashanga goalkeeper mwete Kamya Shamran yatakwa pira mpora kwiza gwashangoha Eric abari sikya Kazo Eric nompira yasukura pira muringwa kuri mnonga naronda msikazo kutaka paraka shikanti abasukura kufuna kwiza gwashangoha test control is now district ya Kazo under control pira kusira hands bona ni bouncing Jine no mwasi kona setu kujangwa pasi kwa mpira gwe niyo nshonga habwa chino reba mpira guchiri 0 district ya Kazo 0 district ya Kiruhura Isna Mujuni pass shot 14 Naje kona dribble mpira shot ningwa pira wasukana kuza heru third attempt kandi wasukana kuza mno kuza heru atende sinoreba nguke mweji ya bit balance na wanoreba kama swa shamba Omudakika nkezi kandi 13 tutarebere mu game balance ariko kaha leveji Totire mizano yombi but etari mu game balance but ngere game eji bombe bamanya bombe baje kubana bikikana ku Kazo nesinga mu kwikikana kusinga hari kintu kugira ngo iyo Kazo bariyo mu kadasho atayikanise but wono reba attempt sininga chances zombi ngoreba ngati district ya Kazo tekarumbere to that level yo kugira ngo maybe bayikikana kusinga district ya Kiruhura ya de Kazo bariyo muka but bine confidence ampira batu bako attacking mbere build up yamani kandi Kiruhura ko kuna an opportunity bakona chances pora chat forever nari mpira muringwa yana manya pasana mutano yafuna sasa kutanka bugembe pora makachikisha refanaza naje tukumya mtinde Kiruho here comes Eric abadi sikisa Kazo Eric pora pasanse 20 yabuna sone mpira sona gumisi kandi gwagera kimwe heri Kiruho ina badi kandi ya Kiruhura Edachika zozoreka kubanzirira kuba 14 0 Kazo 0 district ya kandi isna Paraka through pass mpira cyagufuna Reka mustone kira kubamsingana n'abakazo ngwazana Anaba kaza bari mu kompira ngwazana akahuna bouncing mpora kandi twakabasika kikana yakamsiyana manya pasa line nafuna mpora district kandi ya Kazo naza kwa nasana na town boxi no harho yakamsa na shot number 14 pira sona gumuyaho pira bagumuyo kandi bagutera kimwe heru pira gwasikuba guza heru kandi za kuba Eritro ina ba district ya Kazo Zero ina ba district kandi ya Kazo pira guchiri 0 Now Kazo naita cross ningwa bitwe baguhediga kandi neza kuba Eriko na ba district kandi eji ya Kazo neza kuba Eriko na ba district ya Kazo Kiruhura of course wakatibire goal in the first half bakushambira chayechi kona bakazo etompira muringo box no hariho mitwe basikono heriga gwarga yo Kiruhura now in the control shot 16 kazo kana gufuna here comes big fix ya Kazo through pass line Kiruhura mama nyabo this is hilarious mama nyabo yellow card yo kubanza sokone heriga yo kanegera kimwe wa coach yellow card coach iga wa district kandi ya Kiruhura basikono hera kimwe yellow card coach iga awa district ya Kiruhura basikono funa yellow card kandi yellow card yo kubanza muzanogu coach iga awa district
ya coach iga aba district kandi ya Kiruhura sikona funa yellow card. Recross ningwa yari competition number 10 kuri sikona gumisinga kan finally kuri ahe neza kuba throw in. It's going to be offside shot number 10. Mwetinka Kato Kenneth yabakumire ninga shabara offside neza kuba eri free kick aba district ya Kazo. Shukangu district ya Kiruhura bine umusigazi mwetinka Timothy akampurira aha bench numari y'abashambe bari so dangerous. Hano rero umusigazi muka Ivan Senkai last edition akana shabara district ya Kiruhura kandi umwana w'umuka kukana wari ya bench basikana mutensira akatebe. Sigaza bari muka na basa Moses shot number 3 hariya bench aba district ya Kiruhura na bamari y'abakwashana bija kandi bakahindura mu zanogu. Bit currently gukiri 0 district ya Kazo 0 district ya Kiruhura. Tone Mbazira yapereza yanamanya yabusiba professionally yanamanya baje kana musindika kunko yaremeraho no mwana mukuru basika yaremeraho yanamanya finally referee yaje muri free kick. Ian Amanya the captain wa district ya Kazo referee yamuhereza kimwe ya free kick. 0 Kazo 0 Kiruhura. Harrison says Sunday Owalimpa Yajirati, I'm Team Kazo today, and this is Najib Noah watching from Haima Oiro City. Itore crossing ingwa shot number 2 yasikona iri mpira gwasikona gura ya district ya Kiruhura mwetinka Hashim Kule. Shot 14 yasikona mu mpira muri ngwa tira Innocent throw pass kora line na Gurondo shot 16 yagufuna basikona gumuyaho is now Bugembe Isa. Here comes Yanamanya ba district ya Kazo. Pass Tone Mbazira aita cross ningwa naronda msigazo wetanka yanaronda tore chaine batkand goalkeeper sikona rugayo utere vyasikona kwata musebi Hakim yatan kompira muringwa bakwatamu pora gwasikona gwiza chaine through pass line narondoha shot 19 Ambrose yasikona gufuna neza kuba erithrow ina ba district ya Kazo 0 Kiruhura. Live loud and clear. Isana tambi kompira muringwa Heda gwasikona gurgayo buza gwashangoha sikazo gatanka atire Innocent yakufuna Isa Bugembe through pass kukomera mu gwasikona guza heru shot 14 wa district ya Turomwetenka itire Innocent yasikona gutera kimwe heru kanida kwa throw ina ba district ya Kazo bakutanka uterev buza gwashanga Isa Bugembe nuwagwina Isa Bugembe wa district kandi ya Kazo pora akanga mteka line buza gwashangoha center back mwetenka center Alan ara nompira Alan yasimura muringwa na rondoha basikona kumtangaho shot 60 wa district kandi ya Kiruhura. Pira gurya heru ba district kandi Pira musigazi Isa Bugembe wa ino mpira is now Innocent atira through passing ingwa na ronda shot 16 mwetenka Hassan no mpira Hasim Mubiru Mama Nyabo shot 16 mwetenka Hassan Mubiru aba district ya Kiruhura yanaje kwa dribbling akonka pira tugwasikana guraba mukurungi munonga kwasikana gushanga kandi kuri ya line shot 5 mwetenka Jimmy Karima na hadi mpira muringo bwiza gwa rondoha sigaje bakutaka shot 15 wa district kandi ya Kiruhura naje kwa dribbling mpira Ibrahim Mugota eta cross ningwa goalkeeper Kamya Denga wasikana kwata kurungi munonga yatanchira mpira muringwa na ronda Ambrose wasikana mutangaho just control from the guy Kule ateka pass Innocent no mpira 1-1-2 Innocent no mpira wa district ya Kiruhura through pass na arabamu shot 10 wana goalkeeper Amya wasikana goalkeeper Sembera bitkan bajirangu shot 10 abadira mwetenka Kato Kenneth yabakumire neza kubera free wa district ya Kazo
is now goalkeeper Mwetika Shamran Kamya aba district kandi ya Kazo gukira 0 Kazo 0 district kandi Jakiruhura abarya bugenyi Kato Corridor Dabe abente babugana Nina kongera kwa ninda musaba nyondo banje bajya kutureba kandi muri district zone za ankore zone tatire mukagegena kutandikira Kiruhura kugomeza mukuzo muri Mbara City kugomeza mukuzo muri Mbara district abanywanyi banje bibanda abanywanyi banje bakazo abarukuriyo muri Buhweju n'abaramuse bari side za Mitoma bari side za district ya Bushenyi abashema aba district kandi y'Isingiro abanywanyi banje aba district ya kugamba Antungamo abanywanyi banje aba Rubirizi abanywanyi banje aba kugamba Pertizezo system yambara and the rest district zikingana kandi 12 mwena nogitorona site emwe nizo ikuminisha tuzona hamukite kandi nizo zikora ankore mwena nabara mtatinde kajejena ninga satire mkajejena kwari kwa mukondera kimwe kandi ankore cup edition ya ngombe ya mukaga kandi edition ya katano kandi ba defending champion nyuma baze babagutwire ba defending champion ba district ya Isingiro nyuma baze baskunda baza kuri mu Rampara babagutura kandi zo munancha kare baza kandi bagarikamu barita na district kandi eyambara city kuri hari kaberebere playground then abarampara abasingire baze kandi batayira district eyambarara kuri muri Bwizibwera harisha 10 utafera kandi mizane neza kuba kandi neza none jendo mishizo barancha kare amwachite ya kabiri kandi umwankore cup then ntungamo bazana muzano gwo kubanza barita na district kandi ya barita na district kandi ya Abushenyi Sakonturebo mzano gwinja butunu hambeza Taru West umakingo agasha 10 ezanyincha kare from Chamate Ntungamo throw in our district kandi ya Kazo sigazitone mbazira bingwa narondoha mitwe kasikona gurgayo sigazo gatanka hasimu akoraje asikona kweniga gwargayo neza kubera throw in our district kandi ya Kazo once again tone mbazira Tone Mbazira za kwanata computer aba district kandi ya Kazo once again Tone Mbazira nakore bya Kayode ninga Tone Mbazira nakore bya Kayode ninga Ijikangu Kayode no mwari yabasindire ko natambika mpira miringwa kwizikira mu box kwizira cyane mwe on box Throw in abadishu za Kazo sigazo bakatanka Tone Mbazira yatambika mpira muringo box no hariho goalkeeper sikona chestinga control wano bisina mama nyabo goalkeeper bamfolonga kandi ari hansi goalkeeper bamusambira kubi kandi neza kuba Afrika ba district ya Kiruhura sigazi Mutebi Hakim basa kwa muzanda kubi Reba district kandi ya Kazo district ya Kazo neza kwa sitting back was controlling a game wage. Of course, the referee says water break. Referee jangu twase tuzamuka break kandi tufane hatwizi. Bit kandi mamweta Yoweri Fede arikuria muri entebe nakusima mnyano wanje William brother Yoweri Fede waje mweta agaba Vitas Innocent atfire Bora yes did guyaje mamweta Ronald Tayebwa yagira ati Kazo must win kwendi order from Kazo omungari Kachindo nakora msya asasira Fiona uko mchara kaza asasira Fiona tunatambura nitwe yatwa turihona nabarha live kandi kwasa kona remza neji bamweta yagira ati nabaramutse mwe n'abarho namnakire kaka bo bari mwana wanje asasira Fiona akandi tinkumanya bori kahi aho kuserebera icyo rwanda n'icyo cy'abantu nonga kandi bamweta atumuhimbise Sulite ibanda murahi baruho nabo barhesha ankezi yes need asasira jangwa ribanda yes bari mwana wanje asasira Fiona kandi kwasa kona tambura nitwe Lone King yagira ati Kazo is winning yes nakusima and this one says Namara Collins order from Sanga Town Kiruhura tuagambira shonga kare what a break now
naza kuba nasoma umupira muringwa kandi na buta break yaswa nehwerekera turi mu kibuga cyo kubanza idakika 26 zonka mu kibuga cyo kubanza kandi cy'umukorana cy'abantu munonga bakuserera mu byumbi cyo bitari mwe na mwe ekimurikora nechamani uyaje mu mwetaka TSG Edison live in Naivasha Kenya Kazo win 2-0 nakusima bari mwana wanje Edison all from Naivasha Kenya Kazo nekira kiruhura kare turampira muringwa goalkeeper Mutebe Hakimi hari mpira muringwa baskando gutapingamu Narunda Thomas is now yanamanya back pass Bugembe mpira pass ya line Narondoha Naronda Edwin Aine pass kuragwamo bagwiyayo ndereba musigazi wagatanka Ibrahim is now Hassan Mubiru kandi yakirura Hassan Mubiru pass line Narondoha here comes musigazi wagatanka Edwin bora shot line Jimmy just gonna missing it's the biggest chance Jimmy missed the biggest chance in kugira ati maybe Shiruhura kabiri bembira umzano gumucwekechi very early in the game ndashika gatano ya missing mpira ya missing chance ya beni amanu munonga kandi kwasa kona na remero ko batinga chance kejo tukabe tureba district ya Kiruhura but of course Benfica bakiruhura yasumura mpira muringwa bareba district ya Kazuna Betasa mu metatu nembazira ya Kamzambaro Kigozi mpira muringwa wasekana guita kaneza kubera throw in district ya Kazo. Of course this one says Ambrose watching it from Bara City ekimukora batayari muri abantu bamana munonga hebare niwe ko bamana kandi kwa nota brani tumukire kaka ekyo rukora n'ekintu cy'amana munonga tino bajana banje abarukuri mu district barukuri muri Bara City nani banje barukuri muri Kakoba Bara City n'abaramsya abari muri Kamukuzi tayari West Hair kumuka kimukora n'ekintu cy'amana munonga abarukuriya muri Shema Kabwohe side za Kakindo abari side za kuriya cy'amana munonga mnyani wanje Dr. Moses Harumuru Bwizibera nakoramsya Halchuwa Plus Medical ekimukora n'ekyamana shaizi babatira TV batine shonga yona wano bari akapira ture chance ya district ya Kazo ture musigazo gitaka cyine Chaine Thomas yakango mu Chaine pora ampira bagira yaguya heru pira refana agira yaguya heru neza kwa kandi ari throw ina district ya Kiruhura throw ina district ya Kiruhura mnyano wanje arukurikiza mukire kaka kandi cyo rukora n'ekintu cy'amana munonga 0 Kazo 0 Kiruhura the Kazo corridor dabe. Here comes Isa Bugembe. Bariagira harimu okwata Isa Bugembe mpira sikona kwata. We're going to put the midfielders kandi. He's one of the team. Yeah, Uganda Premier League. Mweta Isa Bugembe midfielder bantebe UPPC. Bakamuletum best team ya UPL season hwire yemera ndakaga. Atera midfield in class. Referee Najirati umusigazi baketanka Mubiru Hassan Mubiru. Yabakumire kandi nubwo shot 16 aba district kandi ya Kiruhura Kamya Shamran aba district ya Kazo nazo kana sumura mpira muringwa yasumura mpira muringwa kuri mnonga kuza kwaskondwa bamu Ambrose goes back heading ho kwaskondwa gayo is now musikazo gata Jimmy Karema pass pora shot 2 ya mpira muringwa mwetinka kule Hasim pira kuthuru pass gezo kasangoha sikazo gata Eric tumwine no mpira Eric tumwine iza wagurisha goalkeeper Kamya Shamran yasikana kwa finale yasikana guteka mu ngaro yasumura mpira muringwa munonga tujye mu mwanya biza kushangoha Baraka bagumutapingaho gukiraho shot 15 mwetinka Ibrahim Bugota tera yanamanya shot but of course goes wide. Referee ajangu ni kona district ya Kazo. Kile communication kanaweza kubera kona ba district ya Kazo. But of course sincerely speaking trying to come back shy etkodi somo pakaza ankore cup. I think this looks to be one of the worst stadiums or the programs because it's nature and well. Anyway, that is it. Wewe chonyana wanja bibanda kandi mkafereza environment mtire crossing go boxi tire mitwe because it goes wide sigazi mwetika aina Edwin Paraka shot 14 tire kwa sekundu za heru kandi neza kuba air goal kick ba district ya Kiruhura
It's going to be a goal kick about district ya Chiruhura. And this one says, Ambonia are here in Rampara. Now you tell people Mbara district nefa. Abambara district Nyenchakare. Rampara is coming. Bagira Nyenchakare mbagambire Rampara Erioneisha. And this one says Nagava Bernard, Dr. Bernard watching from Brahin, but certainly in Berain. Dr. Bernard nakora msokado ko Berain wabara kono no hajira kana kore cup. Imwa bisinjiro Isinjiro has already prayed. Oh, update me. And this one says naitaga pretension nga za Isinjiro nyuma bazi bagigutwire district ya Rampara Isinjiro goals zibira hari yemwe kuri hari kinoni. And this one says Sabia Wampire tayari numukahangare ni ukahangare ngekishanje cy'ikiturumu. Of course, this one says King Rooney Isinjiro lost to Rampara yesterday 2-1. Yes, indeed. Robert updated to him says slides, but this is really fantastic. But no goal. What is happening? Jini dabe zona tukarebe goal nemwe. And this is also dabe. Tukarebe goal nemwe dabe. Ture paru azban kudagarka muktabas kumutambara iya namanya. Leto passage wecho. Basangoha zinda paraka numpira paraka ine. Edwin deflection. Kuchia line goalkeeper narga line parampora. Giza wasikona kwa takuno mnonga bakutani chirompo mpora abadi district ya Chiruhura nugwizo kusangoha pass number 10 mwetenka kwa msigazo katakato Kenneth through pass na dondoha shot 11 mwetenka Kayondo Ronald gwiza washangoha shot 14 atire cross ningwa deflection gwiza washangoha Eriki na heading once again pira guri muringwa gwiza washangoha Thomas Kachaine Thomas Chine wa district ya kandi ya Kazo Thomas Chine deflection wasikona gwiba here comes Innocent pira muringwa wasikona gwita. It's going to be a throw in our district kandi ya Chiruhura. Referee Najrati, there is a prayer kwetaga medical attention. Kwetaga medical attention. This is Asimire Barbara live from Nyarubanga. This one says Mwebaze Milton live from the playground. Hey, Obuyo Hanuya. Uriya Kazo playground icyo rukora n'icyo cyamana munonga mnyanu wanje Mwebaze Milton. This one says Asimire Barbara, of course na national message yao but yagira ati live in Japan kare webare kwase kono tureba kandi icyo rukora n'icyo cyamana munonga gumiza muno ku likinga gumiza muno kusharinga hiriza mnyanu wabase kona reba icyo ngendo misho kwira guriya higuru munonga fire ne guriya higuru man munonga guriya speed ya man kandi yajuma mweta katwe Kwasibwa George William Najati oyehwere in this that we trust kahe. This one says Nagasha Betty watching live from Kazo my people kare watching from Dubai kare wewe mnyano wanje Nagasha Betty wewe kan mnyano wanje Betty. This one says Aranuwatera kwita yellow card nizo tvirene izo muzanogu. And of course neza side ya district kandi ya Kazo, second of the game first for Kazo, second of the game and first for Kazo. Shot 15 Eric Tumwine receives the yellow card. Eric Tumwine receives the yellow card. Eric Tumwine district kandi ya Kazo is one of those senior center backs and asokana tunga yellow card sigozo ketaka Eric Tumwine our district kandi ya Kazo. Dire cross ningwa na ronda Ambrose sigozo bagasokana kumutangaho guza gwashangwa sha 20 kuri basi ndikari yasure panaje free kick for Chiruhura basokana gutandika butele bwiza gwashangwa is now Chiruhura birasokana gunaga shot number 11 mwetika Ronald Kayondo yen amanya pass Bugembe pass Opoka Lawrence hariho umusigazi wasikona asigara hansi sigazi Aine Edwin Paraka yasikona asigara hansi Rinjo kwetanka Paraka yasikona asigara kimwe hansi kandi netaga medical attention enshonga turebe kuzasoma zitambura
Harrison says Muchunguzi Duncan live in Nyakishozwa Mitoma Kazo 2-1 Kazo 2-1 Chiruhura kale Harumusikazi wa Kazo asikona asigara hansi kandi naje kwa nafuno bujanjabi shot 14 mweteka aine Edwin Paraka sigazi batumira nahona na defender yatumira nahona defender mweteka Heriza Ronald kandi Ronald we argaho but we asikona asigaraho and of course he's getting that medical attention turebe inshuza asikona zitambara cyo kwa ndetse cyamana munonga munako basona tambura nitwe Kare. And this one says, I'm watching from Dubai. Wewe mjana wanje kwasi kuna tureba kandi. This one says, Ataho Brian Tugume, Kazo Ju, na ye, the game is boring, no goals. Na nabagamente dabe, you expect no goal, most especially in the first half. Dakika ashatu na mshanju, chuka cyo kubanza. Kazo 0, Chiruhura 0. This one is Yona Ndiamuba. 1-0 in favor of home team. Hereza Ambrose says, thanks Tayari, Ambassador updates live in Kabalagwa. Shibagara, Busheshe Ibanda. Yes, did. Abantu bitu babisheshe, abantu batu bishongore tumukora n'icyo cyamana muno. Bategari hansi. Sigazi Ambrose Sigazi ari hansi. Sigazi Ambrose Sigazi ari hansi kandi Reverend ajya neza kubera free kick aba district ya Kazo. This is Dennis Naivare live from Ibanda, 1-0 in favor of Kazo. Got it. Yes, indeed. Neza kubera free kick aba district kandi ya Kazo. Irimu ango nunji. Kazo bine free kick hanuya kandi irimu ango nunji. It literally looks to be one of those clear presses. Is it kugira ngo maybe Umutezo wa Afrika umuntu jinaza kwa nateko mpira go mukatimba. This is Mike Agaba says live in Ibanda town. This is Bonia once again. Chiruhura 0. Akugamba Chiruhura 1. Yes. Free kick for Kazo. Umutezo wa Afrika barunjika Saida Rugumaho wa district ya Bushenyi. Wasigazika Isa Bukembe wa district ya Kazo. Ramu. Isa Bukembe na guteka kahi ushamba yo peteba UPPC Isa Bukembe cross ni wasana gutapinga gurgayo Isa Bukembe reflection gwa wasana gurgayo utare pass wasana rabamu sikazo gutanga kayondo wachigwina wasana zana kurunji musikazo bakataka kugamba shot number 60 mwetenka Shentamu Alan biziro mwanya wasana heading Ambrose Sigozi asango Alan ikita zasana zingaro refa yaje ngutine chiro tukomezemo shot number 60 hasa makoraje pass line biza kwa shangoha sikazo kayondo wasana gutapinga wasana guyayo here comes Isa Bukembe through pass wasana guyayo tone mbazira biza kwa shangoha shot number Shot number 12 hadi 6 ya Chiruhura kwiza kwa shangoha shot 60 is now na kolaje through pass Hassan Mubiru natukanoha natukana Eric Tugume basi kale mireho Eric Tugume achile miro basi kali hands final refana jang free kick refana jat Hassan Mubiru asikona shamba kubika ndeza kwa free kick wa district ya Kazo bine free kick Sigazi Eric Tugume basi kona remena hukurunja atorika maturity na level ya higuru mnonga hira sikona kotairi kurunja mnonga. This is Engineer Abraham watching from Rampara Faith Technologies. Kubare kurunja mnonga. Mpira muringwa Paraka wagumesinga gweza kwa shangoha. Sigazi Hashim kule. Yasi mpira muringwa basikona gwita kaneza kuba eri throw ina district ya Kazo. Oli live and clear. Abaria YouTube chimukora ndetse chamani mnonga abaria TikTok chimukora ndetse chamani. Abaria X chimukora ndetse chamani mnonga. Wataka jireta ireyo tere comment X teka chigamba tayari West TV kanaweza kuona kurunja mnonga. Here comes
Hassan Mubiru for district ya Chiruhura through pass naronda msigazi wetaka Innocent through pass asakona na mkurunji mnonga sana 10 Kenneth Kato Mama Nyabo what a big moment, what a big and huge moment for Chiruhura. Mama, they missed this one. Chiruhura might regret. Chiruhura basakwa yiseshonga bukufero chances inkezi. Chiruhura basakwa yisaba bukufero chances inkezi. Really, this was something different and unique. Mama Nyabo. Kato Kenneth yasakona funa mchisakurunji mnonga. Gurya pret gusavinjira kwetaga just kuteka mfoko kariya. Kareke shuka zihendera. Kato Kenneth pasa line Narondoha Mubiru Hassan. Na gushanga final pergo second gurenga. It's going to be a throw in of a district kandi ya Kazo bine throw in kandi Opoka Lawrence nazakona tamkompira. Yamtandwa kurunji mnonga line basikona guhetinga kwa arkayo. Narondoha msigazi Innocent na kutapinga mpira muringwa Hassan Tiago funa kandi bagurisha goalkeeper mwetinka Kamya Lawrence brother Kamya Shamran yasimura mpira muringwa naronda Mubiru kandi basikona brother naronda msigazi wakutanka Thomas Chaine basikona kufuna kaneza kwa goalkeeper wa district ya Chiruhura. Bitkandi district kandi ya Kazo, they are still sitting back on the kandi moments, but Chiruhura yo bafuna two clear chances. Juni Daniel ingashika Jime kare number 5 yatunga homugisha kandi yaguferwa yafuna shogundi kandi yagufera. And of course that's it for now. Half time ife asikone henderwa kandi tine waremo katimba kamutahiwe za kwa tureba inshoku za seconds tambura mwabaze nkogu. It is 0 Kazo 0 Chiruhura as we speak right about now. Tine wati waremo katimba kamutahiwe kandi mwabaze nkogu tindi kumanyoho kureba ompera no kurebota Kazo eshambere kurunji na Chiruhura nabe bashambere kurunji bitu tino wasikona waremo katimba kamutahiwe namwe mwabaze nkogu tindi kumanyiwe eshonga zino zirebota Chiruhura. Of course basikona no sitting back tueleza moment yenye kujangu maybe as abarunji kandi Kazo baje ko barumba kureka Chiruhura. They got the chances bafuna two open chances from Kato and of course Jime Kareba bona basikona batunga chances basikona taking a lead, but of course tishabasika most especially na mnonga umushaka cyo kubanza tiri kumanya uko areba mpira ogu one comparing Kazo uko ashambira district ya first half rather district ya Ibanda first half ugaruka reba first half yo mpira ogu nekwereka ngo maybe or even maybe hakabiro ntanu sonemwe kureka Chiruhura they have now improved one reba mpira kwa shambire last edition kandi really ngoko Dr. Bernard yasikona tugambera first edition Chiruhura shamba yes, but of course bashambire mpira kwa leverage tumasangu now they have contained their game in the first half and expect something big enough most especially umucheka cha kabiri ndikomanya iwe ariyo kari kuturesha nkezi no teka cha mpira ogu. Chiruhura 0 Kazo 0 and it is the first time, it's not the first time to go kwanza okore teams zezi binishamba a first half ikatambara 0-0 of course batuyemba chikora and surprising aburyomwe kandi echo improve mpira gwabo abadiki cya Chiruhura kuno jangu bakoresa opportunities zabe zasona funa opportunities zibiri bakabire lead very early in this game kandi imumnyano wanje ya YouTube cyo kwandika abantu mnoga bari kono kutukuratera kandi mukutwitu gwa YouTube abari ya X kimukwandika cyamani abari ya TV live mukutureba hona ushoni nazo neze ayimukuturebera ejo muri korana cyamani kaza kwatogera kwatu basima bakushangana mukudata ya West TV zoberi turiyo mu kore cup ngo turiyo match day ya kabiri turiyo mu district ya Kazo bashamo mpira gwa kabiri kandi turiyo bashamo mpira gwo kubanza na mnonga bakutangira district cage kandi ya Kazo tindi kumanya most especially abarebi eshankezi mwana marebo mpira gwa higwahika na district ya Chiruhura can they maintain the press mchaka cha kabiri Kazo nemanya kushamba kurunji most especially second half. How can they contain this game most especially to this pedigree tinaho honorable Wilson Kajwenje MP our district kandi ya Chiruhura tokafuna entekateka yeye honorable twakwakira mbeho za Tayari West rikasha betu indika tureba mu kamera kandi tugambe hona na abarevitu honorable Wilson Chiruhura yiza yatoreka mani minji munonga mucheka cyo kubanza bafuna chances ibiri kandi bazikozesa technically nikikoreka ngo Chiruhura bimprove njiro mpira gwabo ompira gwagure mucheka cyo kubanza ompira gwagura umurungi omucheka cyo kubanza Chiruhura neza ndo mukishayi cyetaro kumanya kurucyaba kiri kishayi kibatwintu batrainingira mukuri yatire goro nyingi ni timu nungi eyo soro mu kampu bene discipline nibamanyana nibapasinga ompira ntuza kutera Kazo okugira ko kureba edition ya Ahwire Yankore Cup Chiruku ya beneshamba itakumara keshamba kwebara kumara now
yiza first game neturango ina mani mingi munonga tugire ngu akantu ko kireka kiruhura twina amatsiko ngu timu ze zona enungi niza qualifying kandi zigumizemo eki ni kirungi aha ankore cup ntwenda kwebaza tayari ntwenda kwebaza abandi kureba ngu batuhagira ankore cup eretere vibe y'amani noreba abahagizi b'omupira bakwingana bati abantu bavuga amamotoka baragakiruhura biza kazo n'abakazo biza omupira n'umurungi muno finally turukwendera wanoreba omupira gwa kigana n'itanu notegateka nguza kwa gutomda kika cyenda nintegateka omupira gurumu either 1-0 or 1-1 or 0-0 abo kuba timu zona zikitinine katurebe second half okwerabe konko omupira guno murungi nimpagira kiruhura nimpagira nyabushozi. Of course that is Honorable Wilson Kajwenje kandi ogwo no umunyishengera aba district kandi eji yakiruhura abose twese no muri nyabushozi specifically kishaza yatugambira ko ayire bitegwire and yakiruhura of course are very ready zakwati mwayongera lately of course after the game atugambira ho inteka tekuzebere but of course yatugambira nawe tari very sure ngo kiruhura ne guhangura na niwante wari wakira no kutugira ngo umpira ne guhangura kiruhura neza kwangura omupira ogu with 2-0 kiruhura ibiri kazo. All right. Yatugira ati district kandi score ziriho tukabire sure no haru kwangura because pira gukiri score all square no kucyaba ntandika gwagura 0-0 nati gukiri 0-0 tiri kumanya according to you abatugambira ho am tweet tari mwenemwe batugambira 1-0 batugambira 2-0 batugambira 0-0 batugambira 2-1 of course we expect something different bitu and of course ndiko kiri 0-0 not expecting abinjo na mnongo muzanogo and as we speak zakwa tfunamo akahumuro kace then twasika tugaruka n'ikigwa cya kabiri na bro twasika tugamba turebe ejo one stambra star kazo nekira kiruhura ninga kirwa nekira kazo a short break utarga tayari west nitugumiza mu no kuhereza mwe bari mnongo umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitukwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe n'urukororo ruretwa asthma aho naho Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninungi ahabwa batona bakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundroge mbazigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirro bahabuzi bw'umushaho. Gena Herbals ekayeme bazechishaka etine kabi. Uganda mwetegese abasambi bompira bakabi munsi yonna esawa yonna ogenda kubota buliro awo mudiro lyo ante mpaka z'omupiira ez'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 zizino zigguse okuva nga 11 Juni okutuuka nga 19 July 2026 butereevu okuva Mexico, Canada ne USA. Tosubwa abasambi ab'amaanyi mu nsi yonna nga bubeefuka. Mbappe anaaba wakabine ku luno, Messi anaabikola neera, Africa enejjako ekikwa ku mulundi guno, Jude Bellingham anaddamu okwefuga amakati oba Haaland anaazitebanga bw'abadde. Tosubwa emipiira gyonna 14 butereevu ku Azam TV. Weefunire decoder ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka oba ey'omunaana ejjirako n'ekisowaani. Dduka mu nnambiro gyefunire okuva ku bakitunzi baffe okwetooloola eggwanga lyonna oba kuba essimu 032 Azam TV, entertainment for everybody. And that's it for today. Till the next episode.
a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu ya kusabula. Mikono juu, free of fire, free of fire, free of fire. noro n'omwanya ogwo wakubasa kwihama ebintu by'emizano omulimbarara ekyokugarukamu kyawe ni Mbeine J Sports Center. Ahari Mbeine J Sports Center twinire buli kimwe ekyori kwetenga omu by'emizano. Twinire enkaito z'omupiira, emipiira, emijozi, ebyoma bya gym, ebikopo n'ebindi bintu ebiri kukozesibwa omu mizano endiijo byona tubyine otiireho na za pool tables. Nituhandika n'aha mijozi. Oinishomero ekitongore ninga company niwe nitukuhereza. Noenda kupangisa ninga kugura obuhereza bwona tubwine. Ebeyi nebasikira buri omwe. Tushanje ahari BNK Shopping Mall heina Centenary Bank omulimbarara. Ninga tuterere ahari noti mushanju ibiri nkaga neina chinana na mkaga 12. Ninga noti mushanju noti ina chenda nemwe atano na mwenda 12. Mbeine J Sports Center omuzano gwawe ni gutandikiraha. Uganda akaniko kirekawe ko kutambura ukamanya kandi tukegita hamwe omukurwana sendi yambi jata malnutrition ya Guitar Olympic Day Toke Run 2026 orwirukoru ruraba ebiro byo kwezi 20 kwa mukaga 2026 omuchaye cya Bushenyi ansiyo muto kugira ngo tambura oyeje kandi omanye bya nutrition care jete ndya nungi kirya bwawe kwiruka kilometero 5 ikome ningabir nemwe bwanyuma yigita yanga ryona abwo kwiruka bwendya nungi eki bicyarisa size byonka buri kigere cyo kwiruka ni chwera abanya-Uganda biriki abakero bato abaryembete bekadusora urugendo rwabo orwo kuzomudaka 2026 okweta bo mu rwirukoru shashore mutwaresha tunecweka yonka bakwereze running kit yahandikisari olympictokerun.com Olympic Toke Run eshagikirwa ba Toke the presidential initiative on banana industrial development jete PBD ekwata nisena Uganda Olympic Committee yirukabwe ndya nungi oyirukabwo kukunda Uganda kumanye bikutira utere semeji ningo za WhatsApp note mushanju 82 note 93 note 2 ninga note mushanju ina ananita note Kwa utambani tumkire kaka rero tugaruka kucheka kitu cha kabiri bitu chine bisone kwa tubuza batugambire inteka cyo kuzebena mu wakire kaka now amazina makwetoha Wanyetani Pascal Mugira kandi Nyeri District Speaker Kirora District kandi cya kabiri ndio muhagize muzano ya Ankore Cup we are here to win we are ready to win we are going to take it home. Well, ya jangu we are here to win. Amazina makweto? Amazina maitana asasra Steve District Councilor nyakashara karse for finance Kirura District. Uza kwa guta. Ugombe ndakata Kirura neza gusingwa na 2-0. Yebare. Of course uza kwa tandika kandi wakutugambira of course tugaruka mu kigo cya kabiri kaza kwa tongera kwa tufuna anabnonge teka yabo tyo tugaruka yo akandi akwasi kwa tandika cyo cya kabiri wano reba ko asikanda gutambura first half definitely tumanyangu eshonga ankoza second stambura and I truly believe maybe bindo teka yona now wano reba ho first half turi kumaririza mpira guri kutandika cyo cya kabiri but definitely I think reka tugaruka mu kigo cya kabiri reka mu kigo cya kabiri kandi turesho kuza second stambura at this very juncture pira gasaba gutandika cyo cya kabiri kandi 0 kazo 0 district ya Kiruhura Zero district ya Kazo, 0 district ya Kiruhura.
uzasoka na siporo mpira muringwa district ya Kazo bajya kandi bahindura mu mpora kandi nibacanga cyanga motori cyangwa zari bari very ready okuterezo mpira kandi umurungi mubaze nkogo nitwe Kirihura shot 11 yasoka na siporo mpira muringwa kuza gwashango bisigaze gutaka Kenneth Kato hado mpira Kato through pass and box yano basukana guteka mu kito para gutera simura teka gishiro mwanya goalkeeper bida basukana kuzahera neza kubera kona ba district kandi ya Kirihura kona district ya Kirihura kona ba district ya Kirihura mnyano anja rukiza kireka kandi turebe cyo kwani tichamana mnonga kona mwebare kandi mubare kuri mnonga kwa tumtambara itumna mnonga budachika kezi 0 Kazo 0 Kirihura kona aba district kandi ya Kirihura kona ba district ya Kirihura sigazi Kenneth ajabana dribble ngano mpira mpora paka yagwasoseka mukandi eventually asukane bakona kona district ya Kirihura ariko mpira muringo mitwe basukana gurgayo gutyo mwanya Ian Amanya atabiza mpira gwiza gwashangoha paraka bagumutangaho basukana sumura mpira kuja line basukana gurenga finale bire basukana gurenga throw in bakazi batakwa mpira kurenga line gwiza kwashanga Ian Amanya back pass gutyo mwanya Kirihura are now containing the game mpora sumura mpira muringo gutyo mwanya nitwe gwiza gwashangoha Ian Amanya baguyeho mpora gwiza gwashangoha Kato Kenneth for district ya Kirihura through pass ningwa naronda Jimmy Kalema bagumuheadinga mpira kutiro mwanya washangoha shana 23 district ya Kirihura baguheadinga ya Amanya headinga mpira kwa Ansansi jiba bwembe bawasika bagumuyaho chat 11 biza gwashangoha is now sigazi mwetenka mubiru Hassan bagumuyihajere kandi neza kubera throw in bagutanchiro mpora gwashangoha Kato Kenneth yata cross ningwa narondoha kandi goalkeeper asukana guyayo mwetenka Shamran kamya mpira sikanda kwatira chimwe Ikongo district ya Kazo abenchi bineho abashambi abarimuka Amon nuwasasira after nuwasima yes bineho sigaza barimuka nuwamanya Ivan binehuka abasigaza barimuka anga abaho Patrick agaba Edgar Bahono mabari ya bench district ya Kazo Mutunjiri Osbert mabari ya bench akantambira Daniel ari ya bench kangu Bahono mari abakanu kugira nti izoberi Basukwana wargayo kuhore kangu bine performance nunje musigaza barkwetaka ashaba kirare shots 52 Numurunji izoberi asukana tore kangu riyade pedigree Edia higuri kurunji munonga Ndongera kwantsima aba Ankole Cup Peter of course ntubasiba tinde bwarikiro banyana banje ba Wonders products batiremo kasete kinji munonga kandi batiremo kasete kinji okureba ngo Ankole Cup legendo misho abakwetaga kandi kwasika ngo products za Wonders taira aduka yonere kuri hihi bagambira ati mumpereze yo product ya Wonders bakikore kurunji munonga most especially omukire nkaka kandi tongera kwatura musaho banyana bitu abambine sports center murembo rwambara eki muri kora n'ikintu cyo muhendo kandi basiba tinde bwarikiro okurwe kwasika n'umuhagira Ankole It's going to be a throw-in for Kazo. Bata mpira muringo box mitwe. Chat 11 asona guya gwashangoha. Isa bugembe through pass. It goes wide. Pida gwasika kugera kimwa heru. Pida gwagera kimwa heru musigazo wetaka Isa bugembe asona guteka heru. Neza kuba iri throw in rather neza kuba iri goal kick aba district kandi ya Kirihura 0 Kazo 0 Kirihura tukarebere dabe nemwe omwankore Cup kurga mu goal yade nemwe dabi zona zweriro mu draw tutekatayuna neje dabe neza kwa nehwera mu draw ninga baturinde ishaka ngutine haba sambe barunji omuside zombi ama district ya Kazo binemu striker owabiri wa kabiri mu mpakeza za kwegambeza
Startimes Uganda Premier League omusigazi Ambrose Kigozi ali aside ya Kazo goals 12 za league last season omu district ya team ya Entebbe UPPC. Turabasigaza barumuka Ian Amanya district ya Mbarara City, team ya Mbarara City kandi akabasa kubona ashamo mpira mu runyi edition ya hwire ninga season ya hwire haba team ejo kandi okutore kangu kandi ni murungi most especially mu edition ya hwire. Turabasigaza baramuka Hassan Mubiru aba team eji ya Kiruhura Bono mabatiro mpira mu runyi most special edition ya hwire. Here comes Innocent no mpira back pass Gwashangoha. Innocent no mpira mpora Gwashangoha. Hassan Mubiru Hassan abatimu ja Kiruhura. Hassan Mubiru cross ningwa mpira guri heru neza kubera goal kick wa district kandi ya Kazo. Goal kick wa district ya Kazo. Goal kick wa district ya Kazo kandi ndongera kwatura museho kandi tushima abanyakiruhura kufavorira kuri Gakiruhura mukiza kuno kureba mpira akimwa kwa ndetse cyabana munonga district ya Kiruhura bino mpira shot 60 mwete ko kika Hassan aleta mpira muri Gaston Guita throw in aba district kandi ya Kazo. Throw in for Kazo Tone Mbazira Nuwenka Kayode aba district ya Kazo mwakutandika mpira kandi miringo kandi mirungi Tone yatandika mpira muringo cross basikarugizira kimwe kandi babasaba guhita Kiruhura kubashabe ntumuki biza gwarondoha tugura shot 15 mweteka Eriki kandi yasikana utapinga mpira basikugera kimwe heru. In fact yari Opoka Lawrence yasikana utapinga kimwe kandi gazahera bakutandika butere is now Kato Kenneth through pass ningwa kandi bizira kimwe paka goalkeeper yasikana kwa tampora mweteka Kamya Shamran. Shamran yasimana mpira muringwa no bouncing mpora ngo Kigozi Ambrose baguheadinga mu kutiriyo mwanya shot 23 abasikana guheadinga mwete Ronald ahereza naronda Kato Kenneth yagumisinga mwiza Gwashangoha. Opoka through pass ningwa kandi gwagira kimwe heru. Opoka mpira asikana gutera kimwe gwaza hereza kwera goal kick wa district kandi ya Kiruhura 0 Kazo 0 Kiruhura. Turabasigaza baramuka Opoka Lawrence, one of those classic defenders of our district kandi ya Kazo. Wasigazi nkaba Thomas Chayune district ya Kazo kandi bin experience ya mani nyencha kare abarumpara bagira ngo imo bara district mwetereze kitari echo niza kwa numera nyingi tareba bushenyi nabo kuri kwa sikana batina tinsa district ya Ntunga ngo mwetereze nchakare turiyo ntwija. And remember hirare mukundane abasikana ija ba district kandi ya Bushenyi naza kuba ari izobere nchakare abantungamo umwana wanyu mucu naza kuba narebe ko izobere nchakare kandi shahezi bagira ngo barho ha TV abantu bareba mpira gubutunu ekimukora abanywana banje abantungamo abaside za Ruhama abaside za Kajara abarukuriyo muri Rwashamire abarukuriyo muri Nyamunuka abariyo muri Nyamukana musiro tayari wese kimukora ndetse cy'abantu munonga abarukuriya muri chuka byantunga mu birumuka Rubare kimukora ndetse cy'abantu munonga ba neighbors bitu aba Rukiga kimukora ndetse cy'abantu munonga ba neighbors bitu abarukungiri kimukora ndetse cy'amani. And remember Ankore is not only for Ankore but is for the entire country because we twatu nemu abarebi kandi barukuriyo muri district zirimuka Arua Habaguru abarukuriyo muri Imajanti wasinja kutsibu wale kwa mukunda kimeta ya West TV of course mutine bwarikiro banyana bitu aba Kasese abakonjo abatoro inywe nywena tubagonza muno tine tubagonza muno banyana bitu enganja nizita batoro that is Poto Chenjojo Chegegwa Bundi Bujo. Of course, Chitagwenda Kamwenge, of course, nebiteke by'ingurira za Mubende
ekimukora n'ekintu ky'amaani munonga kusanga mu Twitter ya West of course ntibasiima tinde bugakiro banyari bitu aba ibanda n'aba neighbors banje bakitagwenda ekimuri kukora n'ekintu ky'amaani munonga. By the way ari obunyani banje ba side kuriya muri Kagongo aba side za Nyakatoke aba side za akagamba za Cyarutanga ekimukora n'ekintu ky'amaani munonga aba side za kuriya muri Kafunjo that is Shema aba side za Kashekuro oburushema ekimukora n'ekintu ky'amaani munonga message nizireba ntongera kuba ntibasiima tinde bugakiro hanyuma bareba Tayari West na munonga shayezo ori hanuya mu district ya Kazo of course mwe mutayise nani bekse mwena muza kwizira kimwe hanuya but mwe mutari aha then reka twasiba tureba next game tuzabuje nyizana district kandi ya Kiruhura twakanturekera abasikancergayo mwe bare kurungi munonga kwasika mutambura mpira kukiri 0-0 cyukane cya kabiri kandi turi ari Kazo pre-round is Kazo against Kiruhura mumpakeza nkore cup for the first time mu edition age Kiruhura bakasi kama improving mpira gwabo to this level and Kazo nibashamba their second game right about now. It is Kiruhura Kazo Paraka yateko pass biza kwa Shangoha basikoro gwibaho kandi musigazo gatanka ahereza Ronald pira muringwa is now Kazo with the header Washangoha musigazo gatanka shana baten basikano tapping agwiba. Here comes Paraka once again. Paraka yaso yanamanya mpira kutiro mwanya narunda kigozi tyagufuna biza Washangoha siga shana ba 52 mwetenka kandi mwetenka hirare basikano gumuyaho ashaba hirare kutiro mwanya mpora yanamanya baguhedinga basikano gurgayo Washanga ashaba once again yagutatu kutiro mwanya. Here comes district ya Kiruhura bakina ngwamanya yashambira kubi omusigazo weta Ronald Kayondo. Ronald Kayondo gu akushambira teams ka UPDF. He's a player at UPDF which go teams. By the way, he's almost much time ajishambira hali team ya UPDF kano mwa bashamba batubireho. Ronald Kayondo akashamba mu academy ya district ya rather ya Sports Club Villa and currently abenashambira team ya UPDF. There is a player wa district ya Kazo hansi yazo mu cyucu ya Iziringa yagira ata aba Wonders bakagabura uniform tuzogesa liquid soap na sabuni za Wonders kanda kaonte kama ka Wonders nitunaba Wonders mwene mu kacustaine shoka kwasika nazamu akeziringa mwanywe yo kumutomera kanda kwasika na igaranjura hansi paine shonga sigazi mwetenka Paraka that nyowe products nikoziza Wonders kandi nyine buzibu in fact yabari Opoka Lawrence finally yimukaho kandi neza kubera Afrika wa district ya Kazo gukiri 0 Kazo 0 Kiruhure mpaka neza nkore cup is a dabe abente nebebugana tukumanya no haru gutwara mu baziyo through pass ningwa gwaza Washangoha shara 6 mwetenka Alan Center ya kusukara guteka hero kona aba district kandi ya Kazo district ya Kazo bine kona kandi gukiri 0 Kazo 0 Kiruhura of course mwe bari munonga munyano wanje wenda bari ko mu district kandi stars zimwe iza ankore ne stars ankore ba neighbors bita ba Kiruhura ba neighbors bari Antonde mu kimukora cy'amana munonga bonyane bita muri district ya Masaka bari kuri mu raka y'ikimukora cy'amana abayisingiro kutangira kuri ha border hona abari side za Buhunga abagiye ku muri Kabingo abari side za kuri yo muri mu Kityaza ture cross ninga ba district ya Kazo batapinga mpira gwa Shangoha toka Paraka yakutapinga mpira muringwa gwa Shangoha aya namanya cross ningwa naronda mama nyabo yagumisinga gukiro pora Jimmy Kalima gukiro mwanya mitwe yagumisinga nao Kazo bashoka na Saro Mbugutu gukiro chance yashoka guya muringwa kwiza gwa Shangoha Isa Bugembe Kazo Isa propasa ningwa goalkeeper narikayo mama nyabo gwa bounce mpaka heneza kwa goal kick kira gwa bounce mpaka heneza kwa goal kick what a big chance Kazo kira majira kwa kutabura Kazo nibongera kutabira mpira na mnogo idakika kezi Juan Kazo batandika just bakoze mu change mu yonka twaro musigazo gatanka Kantambira Daniel last time akasona atambika mpira bit izobere batandisa ashaba hirare omwanya gwa Akantambira Daniel and the rest of the team abashambi kumibona babenye nasukana batandika na mnogo bazo nkogu is now Kazo once again Paraka yakwiriga mpira kukira heru hira gwagera kimuheru fero na district ya Kazo Feroina district ya Kazo 0 Kazo 0 Kiruhura. It is a beautiful evening hano mu district ya Kazo bareka kwasika batwara kabonero kandi kato for this point na Kiruhura they can still also settle for less. Three crossing kandi goalkeeper skona gwamu
Goalkeeper Mutebi Hakim yasikana gwaho kandi kurungi mnonga yasikana kwata. It was a good move. Kashoti yatereka P1 P2 kubasa kamikazwa jira chimwa goalkeeper kandi Mutebi siyafuna kuza buzo kona yasikana kwata. Isa Bugembe yakatiga mpira kwa Sango Abro Sigozi no mpira bagu mubibaho. Is a defender Sigozi waketanka Ronald ahereza through pass ningwa. Wagenda kimwe pande bagureka mpaka goalkeeper yagira ati niza kwa ninye torotoraka kandi yagwata kurungi mnonga. Shamron Kamya yasimura mpira muringwa yakutapingamo mwetenka kule Hashim abari sikya kiruhura. Of course 0 kazo 0 kiruhura. Abari YouTube kimukora ndetse cyamana munonga. Abari AX kimukora ndetse cyamana munonga comment sureba. This one says Alan Damba yajati agira ati district ya Kazo ngo kuba kunyama yajati district ya Kazo tubareke babanya kushamba mpira konka kiruhura na bente. Well nani wanje Damba Alan pindu kumacho kuteka nshongeje basaka no gutandika musikazo gutandika Ibrahim Muguta simura mpira muri Kazo yasikana ikuna. Of course it is Ashaba Hilary basasoro gutera kimwe hands break kwa district ya Kazo. Isa Bugembe Kazo pira muringo goalkeeper Mwetenka Mutebi Hakim yasikana kwata kurundi mnonga. Mutebi Hakim yasikana kwata kurundi mnonga. Bitkan referee Najrati is going to be retaken. Baza kamba garkamu kandi Afrika district stage ya Kazo. Tone Mbazira Eric Tugume Eric yari tompira muringwa Mpaxis Elf Tumuine Ntore chance ya Kazo wano imana mama nyabo pira gwarkayo mama nyabo pira gwarkayo Kazo once again rebuilding this and shaping this Asono pira muringwa yana manya mitwe gwarkayo sikazo wetanka Ronald ahereza now Isa Bugembe pass pira hansi gwashangoha Paraka Enkito refana jet kumiza mutine chiriho Kato Jagwerezoha Jagwereza Ronald Kayondo through pass Hassan Mobiru dispossessed. Of course it is now Thomas. In fact amweta sikazogeta Ashaba Hilary pass kula higuru Narunda Tom aleta cross ningo mnonga mpaka sona Paraka mama nyamo what a big moment for Paraka. Aine Edwin shot 14. What a big chance for Kazo. What a huge moment. What a glorious moment for Kazo. It's a chance like no other. Aine Edwin shot 15 or shot 14. Hamidi momenta Paraka. Mama nyaba umushambi wa kirura asikana sigara hansi. Hariho umushambi wa kirura asikana sigara kimwe hansi. But of course it was a big chance on the side of Kazo. Sikazi Ian Amanya hezokana shamba build up nungi mnonga kandi sikazi mwetenka Thomas Chayune yarida cross ningo mnonga gwashanga Paraka ari mu space ya guheadinga konka kwase kwani gira kimwe kanda heru kuri mushambi wa kirura kiri hansi hariho umusigazi wa kirura kiri hansi. In fact bamweta Justus Anwasasira kiri hansi. Sorry, mbamweta Muguta Ibrahim akiri hansi. Muguta Ibrahim akiri hansi but find na nizo kwa na imuka mpora na pick up pieces mpora. 0 district ya Kazo district ya Kiruna ikanyine kiri 0. It is a derby and of course ngukuna baswani gambera district zombi n'abarisa kandi nibatenga kurunje mpira kandi bombi wano reba team zombi ziri balanced bakorisa abana bomuka. The likes of Ian Amanya is born of here. Abasigazi nkaba Ronald n'abana bahanuya abasigazi Thomas Seine n'abana bahanuya abana ba Aine Edwin n'abana bahanuya abana kaba Ashaba Hilary n'abana bahanuya. Of course bakora mpira hinduka sigazi Ashaba Hilary nashohora kandi bareto musigazi bakwetanka umutunzire Osbat omusigazi Ashaba Hilary basikana shora bari kandi ya Kazo itunakirura
Sigazo gataka Ibrahim Mukuta sikana garuka bwanyuma yo kutunga bushanshabi yakam isabukembe yatone bazira tone bazira mpira muringwa narondoha nadomsosega Tom na kufuna yesi abasikana kufuna kurungi mnonga natamara no mpira mpora paraka bategari hansi repana jira pana tinechero babasikana guihayo kiza muringwa kamya goalkeeper asikana kufuna kurungi goalkeeper kamya asikana kwata kurungi mnonga bitkandi aine Edwin asikana mshambera mukubika nkare pari ajata pana tinechero yakam Tom yakwatamu sigazo kataka Ronald Hereza wasikumjera chimwa heri throw in abadifita kazo bine throw in Tone Mbazira Kayode naza kwa natambi kompira abadifita kazo atari kompira muringo boxi mshango hamitwe mpora gwiza kwa shangoha tia wasikona kuna chigozi baguyaho iza kwa throw in again once again abadifita kazo Tone Mbazira Kayode naza kwa nakutandika kurungi mnonga abadifita kandi eya kazo Yaleto mpira muringo boxi mitwe baguheadinga gwiza kwa shangoha mama nyabo. It looks of course a little bit but of course babashambere kubika neza kwa free kick ya Kiruhura. Free kick aba district ya Kiruhura. Sigazi barwetanka sigazi barwetanka akoraje Hashim basikana musirika kandi neza kuba eri free kick. District ya kazo kuna gabasikani gambera half time nti nibamanye kujamba second half. Mwene shahizi batabuka bagira ngo mbwenu nitwendo bonero bushatu hari Kiruhura ninga enshonga turebe tukuzihendera kuri wanyu henyini. Here comes Eric Tumwine header searching for the header from the substitute Osbat yaskana kwedinga umurundo gukubanza referee agira ngo ni free kick aba district kandi ya kazo Osbat yaskana muzamira kubika ni free kick aba district ya kazo Osbat the substitute yaskana muzamira kubi free kick aba district ya kazo goalkeeper Mwetenka Shamran Kamya yasamura mpira muringo naronda yanamanya kandi referee nagirango yanamanya yaba are offside amanya yaba offside amanya yaba offside. It's a free kick for Kiruhura right about now. 0 Chikazo 0 Kiruhura of course Jero Misho kandi turi ari kazo playground muzano no gwankore cup kandi in edition ya katano Jikanga defending champions aba isinjira bashengwire rampara ya mnyanu wanje Bernard mnyanu wanje Kanzira mnyanu wanje Abraham mnyanu wanje Akochi mnyanu wanje Anna Kasime district ya rampara kwa mnyanu wanje Abraham echoro kora nechamano noga bachi mnyanu wanje Jamaica kuriyo muri Rubirizi nchakare nyenchakare against Buhweju kuriya Dread district ya Kiruhura through pass mpora referee nagirango omusigazi yabakumire sigazi shot number 23 aba district kandi ya ahereza Ronald yabari offside kandi ni free kick aba district ya kazo ahereza Ronald yaba offside district ya kazo bine free kick goalkeeper Shamran Kamya yasamura mpira muringo naronda Kigozi Ambrose kapingamo afika shot 12 referee nagirango Kigozi ya amusigazi roketanka hakure Hashim kule yasoma mshambira kubi neza kubera Afrika wa district kandi ya Kiruhura nyano wanje Jamaica nyenchakare n'ubugana district ya Buhweju sindu kumanya Eshaheza rya TV na jati mwenu pressures rya higuru ryo mwanya niko kumnyano wanje tumusime muhajizi wa Arsenal wa district ya Rubirizi sono wanje mwesije wa district ya Rubirizi echoro kwa netu nchamanu mnonga team Sarongo na Narongo Jennifer Mundamutse mukambiro ati tumukunda that is woman MP aba district ya Rubirizi bagira ngo shahizi baruho kandi bareba tayari West echimuru kwa bamanga potingo mpira mugamba ki mnyano wanje kandi abakaterana mugamba ki Bahati katurebe kwa kumeta David Bahati yes mumeta David Bahati sako muri katerera kimukora n'iki cyamanu mnonga abaraho mutawuni ya katerera kimukora n'iki cyamanu mnonga abarukuriya mu cyambura kimukora n'iki cyamanu mnonga abariho muri ndeke kimukora n'iki cyo muhendo mnonga abarukuri muri cyamuhungo ko majani kimukora n'iki cyamanu mnonga mugamba ki kunyana banje abarukuriya muri ishaka side za Kizinda
abarukuri muri rutoke that is Mitoma kimwe kwa cy'amani munonga bari aho muri Kagamba that is district ya Ntungamo kimwe kwa cy'amani munonga abarukuri muri Mayanga Mitoma muri bantu bamani munonga bitu umushambe w'urukwetanka kule aba district ya Kiruhura nagize ko nashobora mpora arukwenyera kireka basikana mutapinga mukandi yasikana afuna muka injure Kiruhura might be forced kura substitution but let us wait and see kule Hashim basikana mushohoza kandi yasikana afuna muka injure ari muri Kiruhura of course abari side za kuri muri Biharu that is Mbanda City ubwo munyano wanje Arons aho muri Biharu kandi bari konohereza ihanga bambira ba Abel asigaza bari muka Lawrence sigaza bari muka Everest cyangwa coordination cy'abantu muno kushanga mutiyo tayari wese mukire nkaka mwana wanje mudo harguraho cyo coordination cy'abantu munonga numuhagize wisingiro mudo kana hagira Arsenal fa we bari kunuje munonga mwana wanje Idi hari muri Ibanda cyo coordination cy'abantu munonga no kwamba mwana wanje Brian Ibanda ho muri Kagongo message ni mbore mpora it's going to be a goal kick for district ya Kiruhura kandi mpira gukira 0 kazo 0 Kiruhura. The game is now goal kick ningwa narondoha Innocent bagupfuna gwasikana gushango Osbate nompira tutacross ningwa narondoha Paraka bagumisiga kandi basikana gutwara Ian through pass narondoha ude yasikana ihe mpira miringwa Kiruhura gwasikana gushango kuri higuru Innocent nompira Innocent through pass basikana gutapinga mu once again line na gushanga bitari byasikana gushanga Innocent nompira twire Innocent natacross ningwa na mama nyabo goalkeeper yatambara kuri line mnyano wanje Shamran Kamya sikazi ya murupinga konka gwaguru muri ngo gasikana kushobora kimwe kuzaheru kandi neza kuba air goal kikaba district kandi ya Kazo hira muringwa kule ya heading gwashangoha Jimmy Kalema pasa hansi narundo musikazi bakitanka Kenneth Kato aba district ya Kiruhura Kenneth n'umwana w'umuka Kenneth Kato nagutera hoha Jimmy Kalema pasi pora pasa hansi Ronald Kayondo tubagufuna is now shot 15 mwetinka la musikazi bakitanka Ibrahim Guta goalkeeper sikana kwa takuruji mnonga Kamya Shamron. This derby also looks to be a draw. Maybe ngani banje bantunga muzi barenchakare message ni mbere bagira ngo baturinzire guest nakwantu izari cyamate nyenchakare cyamate we are coming crossing ngo naronda Kato Kenneth for Kiruhura Kenneth nompira Kiruhura crossing ngo narondoha tebasikona gufuna bizina shango Osbate pora bamutomera kiriyo mwanya pande basona guyayo zina tone yakutera kimwahero tone mbaziro mpira basikona gutera kimwahero throw in for Kiruhura bitaro mushambi asikona garka hansi musigaze wetanka tone mbazira Kayode ari hansi Noah district ya Kazo ari hansi tone mbazira shot number 4 right back our district kandi ya Kazo yimuka mpira ngo Afrika yaje Afrika kandi yimuka finale is going to be a throw in for Kiruhura sigazi yasabana yimuka kurunje munonga throw in for Kiruhura. This is a derby, and of course it has a true definition of a derby. Yari mpira muringwa Ronald Kayondo yakutera pass kuri higuru Jimmy narita cross ningwa goalkeeper Kamya Shamran yasabana kwata kurunje munonga yatandika mpira muringwa naronda Paraka baguheadinga kuri mwanya is now team ya Kazo gukina mpora Paraka in Edwin pira kuri head throw in our district ya Kazo Paraka yatanga mpira kurunje munonga narondoha is now chises out Mama Nyabo Ambrose Chigozi was trying to chip Chigozi anachokuwa na chipika kurunda Thomas but pera kwa guru mwinchita wasikona kufuna kandi goalkeeper itanchiro kurunji mnonga Jimmy Kalema pasa line narondoha pasikona kumuyaho Innocent pora narondoha twane mbaziro kwa pera muringwa wasikona kugera kimwahero goal kick aba Kiruhura numugamba kibanyana banje abantunga mu myano wanje Faruk kuri muri Mitoma cyo bakora n'icyo cy'abantu mu kwotiro tayari West ngoma cy'umunyano wanje Samuel aine byona heticha Mayanga SS icyo rwanda cy'amani ka message nakareba
Mnyani wanje governor kuri muri mitoma cyo bakora n'icyo cy'abantu munonga bari ko tiyotari wese mukire nkaka yaje terekamba rebe nibase kwavugana ko mukota finals mbege hey mnyani wanje nabo hariya muri Ntunga mo town council cyo bakora n'icyo cy'abantu munonga mnyani wanje Edward hari mu Rukungiri town n'icyabantu munonga Ushika ngo mutikopo chensi yona cyabasiko kitandika 2011 kandi je nomisho tureba timu yakazo yakamuzi Baraka yakumisinga is now Thomas Mama Nyabo Thomas Cheyune mpira kutera heru kandi ndetse ko goal kick bakiruhura Mama Nyabo Thomas Cheyune mpira kuteka heru Thomas Cheyune shot 20 ya district yakazo ya kutera kimwe heru Mama Nyabo it was another open chance wanajati umwamba hajagira ati hajata abana batinde goals district yakiriwe makore ncuka niyashi makore mpinduka sigaze bakwetanka Kenneth Kato nashobora kandi bareta sigaze bakwetanka Brian Nowe Brian ninyuma mwetanka Mangara na zikona kana district yakazo nabo bakora mu mpinda hinduka district yakazo bakora mu mpinda hinduka kale nikokwe turompira muringwa heda naronda Baraka akuya line araba mu kandi goalkeeper sikona izo kubasika na kwata goalkeeper Mutebi Hakim aba district yacu sikona kwata kurungi mnonga yatanwa mpira kuna narunda Hassan Mubiru mshambo wa Club Eja Sports Club Villa Hassan Mubiru top scorer wa Club Eja Villa last season Hassan Mubiru shot 16 wa district ya Chiruhura Hassan Mubiru na kuhelezoha Kato Kenneth pora katika mpira na rondoha Hassan Mubiru anapora boxi Hassan Mubiru goalkeeper spana teka mwiki tokano mpesi tena Mama Nyabo what a big save from the goalkeeper ladies and gentlemen Shamlan Kamya Bamuri batoka jata pana nza kwa ni mbikora ya saving mpira shot for number 10 mwetenka Kato Kenneth Mama Nyabo but of course it was a build up play kind of force ya Bernunji hamusigazi mwetenka Hassan Mubiru it was a brilliant play from Hassan Mubiru of course na build up ya Bernunji kurungi mnonga banyana bita bashema nenchi vibe ninjireba abashema ashimukwa n'icyo cyamana mnonga mpira gukiri 0 kazo 0 Chiruhura of course first game for Chiruhura this edition is a corner for Kazo corner kick for Kazo It is a corner kick for Kazo. Will it be the moment? Oh, let's wait. Aita cross ningo boxi. No hard for me twe. Mama Nyabo gasikon kurabaho. Kuchiro kuna hansi Baraka mpira final gasikon guita. Throw in for Chiruhura. Cross ya beningo konka musikazi wakataka Chigozi ya usikana gumisinga. Musikazi Chigozi Ambrose ya usikana gumisinga neza kwe throw in. Muguta Ibrahim. Atakwa mpira line gwa Shangoha. Iyana manya ya kutapinga mpora. Sikaza kata Baraka. Aina Edwin. Naguheriza Edward Kembe. Here comes Edwin. Pass mpora. Isapo Kembe. Through pass Mama Nyabo. Pira waguru muringa kwa nego kwa goal kick. Pira waguru murungi konka neza kwa goal kick. Turimo kwa coordination mpora. Sikaza iyana manya. Baraka na Isapo Kembe. Bine coordination konka. I think Kazo babine option yo kugira ngo bine ko bareta Ambrose Chigozi nawe bamu-involve ngo mukemu ahabwachi Ambrose Chigozi wano barapa touches zafuna mupira you can send maybe tubamkozesa as that Ambrose Chigozi tubamkozesa as that means intine ko ni blaming aho maybe abashamika yana manya na Isabugembe kugira ngo tubasa playing mpira kiri kumara okulondo Ambrose Chigozi because niwo utinenka lone striker. But what amkozise na mnongo mukemu keji we really say maybe twakozesa his absence rather his presence on mupira nkogu
kandi kiri kugira nti tishiri kirungi bose muzana mukira kaka kiruhura mbafuna chance umusigazi wagatanga kwegamba abamweta kato turu pase ningwa kandi final mpira gurya heru ira gurya heneza kwa goke kwa district ya Kazo 0 kiruhura 0 Kazo 0 kiruhura nikipenda kusema lazima asanteni sana mwebale nnyo ati mubalirira kwanga kwegamba mugobera tayari West TV ekimwa kwa chamani munonga yanamanya through pass abasikona na mama nyabo through chance ya district ya Thomas on the deflection gaskon gurgayo shakere vya mpira yes now yeah Bugembe deep of mama nyabo what a brilliant play from Kiruhura. Here comes Atwire Innocent Atwire through pass ningwa narondoha basikona kutapinga mu guciro mwanya narondoha sikazo gatanka shana baten mwetenka Kato Kenneth yatanka mpora naronda sikazo gatanka Mubiru Hassan bagutapingaho Eric amanya no mpira for Kazo amanya through pass narondoha Chikozi nalabamu Chikozi Ambrose mamanya what a big save from the goalkeeper Mutebi Hakim Kazo are roaring Kazo they're roaring at this juncture mama nyabo Kazo batabuka mnyano wanja kurichiriza mkire kaka Kazo are seriously roaring corner Barito mpira muri boxi no harho mitwe Chikozi mitwe pole kakwa yanamanya mama nyabo Kazo are now roaring wasipati mpira muringwa Kazo batamka kurunji mnonga batamka mpira muringwa mitwe narondoha Kato Kenneth no mpira muringwa line no harho na gusanga nigata gusanga goalkeeper sikona hargayo kandi yagurika kwa sikona guita goal kick aba district kandi ya Kazo 0 Kazo 0 Kiruhura live on Kiria Tayari West TV echoro kwa ndetse chamani mnonga ndongera kwa nyano wajabari hakire kaka aba district ya Kiruhura ahori jiroti yes because ibintu byasakana bizazo munyiro no manya wanjisiza mnonga nyiro final nerga herwa mweshagama mwene Kazo neza kwa nenyiga nyiro turebe ne basakurga mweshagama ninga neza kuva kokubiri tira district ya Kiruhura pora sikazo gatanka kagamba ya Hassan Makoraje through pass narondoha here comes kagamba Chigozi in fact yabari Hassan Mubiru basikare final yellow card yaskonergayo o kanza kwa tureba yellow card in fact yellow card yargayo musikazo gatanka Tone Mbazira is going to receive a yellow card. Tone Mbazira must receive, yes indeed. Yellow card yajitunga kandi na referee najirata ebine bitu byaburizo reka nkoreza munekezo kuri yakireka waruha ugaruke mu ayirukange turebe no basako no matching na speed ya ine reka turebe no basako matching speed ya ine but we omusigazi Hassan Mubiru shot 16 yamusoko mu ngaro kwase kuna runda gol yo kubanza mu district ya Kiruhura and the first goal maybe in 2 years for Kiruhura. In most cases, ishira kwa ntekateka ngu maybe mpira nkeji yaberdabe netwereza results, but as we speak right now tukare result nemwe na mnongo kuriko mudabi zona result neberi muri 0-0 and still guchiri 0 Kazo 0 Kiruhura. Ndire crossing box ono goalkeeper shot number 11 yasikona kutapinga mkando referee najirangu shikazo gatanka Ronald Kayondo ya offside ya defense ya Kiruhura la usikazo gatanka Ronald Kayondo ya bari offside bitina usikazo Ronald Kayondo no kanyina kashambiro team ya UPDF kagambiro takashambiro ho team ya UPDF goalkeeper Shamran Kamya yasibona pira muringo cyumchuka cya kabiri iyanamanya Sigazi wakatanka Justus Nosas laskona guyayo header is now Issa Bugembe no chance a shot of course goes wide. Issa Bugembe hajiza kubasa kona regura hanyama konka biragwajira ho kimwe aheru ya stretching amaso konka biragwajira kimwe aheru kaneza kuba eri goal kick wa district ya Kiruhura bakora mu mpinda hinduka Kato Kenneth nashobora mwana w'umuka Kato Kenneth nashobora shot number 10 Kato Kenneth nashobora kandi bareto musigazi enzara yomuka na ukanye naza ko naija mwetenka Ivan Senkai musigazi Ivan Senkai shot number 18 naza kuba natawo mushayo mwanya gwa musigazi wakataka Kato Kenneth awa district kandi ya Kiruhura. Ivan Senkai is one of those players obwa hati na gushambira hali ya timu ya Anchor Hills
mnyanu wanje Juma coach Juma aba district ya kugamba ya Kiruhura niwe coach wa district rather ya timu ya Ankole Hills kandi nuwatwire mushambi Ivan Senkai, one of those midfielders abarungi nishika some two editions zenyuma tukatuna umusigazi wemeta bakamweta Edgar akana shambiro timu ya Bihare United akashambiro timu ya Minyamkyobora ntumwishikaho mu teams nka Igongo eri kushamba mu region bamweta Edgar, but now no longer team ya Kiruhura kandi tureba team eji ture cross ningwa hasa mubiri asikona hingura mpira muringwa kandi basikona ubwamo is now just as for Kiruhura yasikona mpira muringwa kiri mwanya basindika para refari nagira ngo haro kuzana kubi refari nagira ngo harimo kuzana kubi umusigazi wakatanka Hassan akoraje umwana w'umuka basikona muzanda kubi akoraje Hassan basikona muzamira kubi neza kubera Africa wa district ya Kiruhura 0 kazo 0 Kiruhura buri mwana expecting a goals. I think a moment can come maybe from Muhanguzi just by a single goal, but as we speak right now no goal registered yet. No goal registered yet. No goals registered yet. Kuramseho mnyanu wanje Aran omnya Kiruhura okoko murushire nakuramseho kurungi mnonga turamsizeho abanyakiruhura kuri muri Nyabushozi omuri kugamo muri Kanyaryeru yuko muri Rwenshe fact muri Rwenshe ko anti Gloria is called Tashovia Gloria awadia twakora mseho na anko Sasra twakora mseho echo kuranisha manu mnonga yakamuskazo once again shot number 18 wasikana tapping mpora is now district ya Kazo is now shot number 6 mwetenga koraje yaguterentu mu kigwa sekond gurenga akoraje yagusumura kuri mu sekond gurenga kaneza kwere throw now district ya Kazo wine throw in kuri line tone mbazira tapiko pira muringwa washango Hassan is now the substitute shot 18 mwetenga akugamba Ivan Senkai is now Ronald Nompira yasimura pira muringwa Eric Tumwine ajatapana Hahiza Brian yasoka na gutomera mukandi goalkeeper mwetenka Kamya yasimura pira muringwa narura Thomas yagufuna kandi gwiza gwasikana kushangoha sigazo katanka akoraje no mpira akoraje line akoraje asimura pira gwa gurengere kandi za kwere throw na district kandi yakazo sigazi tone mbazira Kayode naza kona tambika mpira muringwa kazo nendo guzayi gukiri 0 kazo 0 Kiruhura mbihayo sigazi bagataka Hassan Mubiru bareta musigazi David Leon ahirimo mpira muri gasikona gurgayo kandi by the way some people barita comment hanuya ojirot maybe hari hensho ngesta kutambara kurunja side zabo, but of course team Kazo juu pesa tuzireba kurunja mnonga abakugira mu Kiruhura juu pesa tuzireba tere cross ningwa kwasekona gurgayo biza kushangoha cha ine pass ya kwasekona kwatamu kwasekona baguyayo shara batatu wa district ya Kiruhura David Nompira pora kwasekona kangamu David kwa Kiruhura tropasa line ndoha ndo musikazo weta Brian Nompira kwasekona bagumuya kurunja mnonga yashamba clean shana batatu mwete kalole sopoka watapingamu isna isabukembe yanamanya Nompira yanamanya fo timu ya Kazo batinga dance nagira ngo apana tine Kiruho refa na jangu tine neza kweli kugamba goalkeeper in fact mutibi akini wasikana kwata kurunja mnonga shot number 13 wa district age kandi achiruya shamba kurunja mnonga in fact shot 23 mwete kalona dahereza ya shamba kurunji kira gukiri 0 Kazo 0 Kiruhura yana manya captain wa district ya Kazo ali hansi nechibancho mpira kwa sekondi kwa kutyo kandi tine owatemu katimba kamtahiwe 0 Kiruhura 0 Kazo right about now. Kwa sekondi kutambara 0 Kazo 0 Kiruhura chimwe sangu it is an indicator ngu district ya Kiruhura bonjiremu and again district ya Kazo bafuna point ya kabiri, that means in Kazo basemiza nebiri bataka basekondi bateba golo nemwe tutungumanya nje tukujya tubinde mutebe kashikabine Ambrose Achigozi, but of course
And now Chirihura can celebrate a draw. Chirihura can celebrate a draw. Chirihura can celebrate a draw. Chirihura can now celebrate a draw. Chirihura can now celebrate a draw. Chirihura is celebrating a draw. Chirihura is celebrating a draw. turaze Kiruhura kaza ntuza kugikomera goro omugutiya tuza kubakomere gutiya ye goro nubazitwara Kiruhura oye Kiruhura oye Kiruhura. Of course, that is honorable kandi honorable siza kwa tufana wa Kashonji za kwa honorable wa Kashonji mwafuna kabonero habuchenyi district ya Kazo Kwadro omurkazo sana n'abasima munonga konka twataye obuzo wakirura ntakwasinga munonga. Of course na jangu baseka bafuna mbera nuje munonga na mnakire kaka kandi that is district ya Chiru celebrating a draw. Chiru a draw. Chiru can now celebrate a draw. Chiru can now celebrate a draw. And indeed Chiru baseka bafuna kabonero habujenyi kandi barki ha district ya Kazo Kazo basi mpira ibiri umureje mpira ibiri basika bafuna points kikwingana ibiri tubasa kwesha hezi district ya Kazo nebe mbere table points ibiri twakatebere golo nemwe kandi masa group page tukarebere mu nangwa na akagamba na golo nemwe and first game kasika nehera draw ya 0-0 kana still na akagamba na district age nacho kimwe. Yes sakutangira munyano wanje atari West amazina ni banyeta wini bijira youth active district mnanga abo mpira gu. Thank you so much, guys. Kare, indeed, it's honorable governor. Yeah, nawe ndamazina nazina kahiguru munonga. Mwana wanje. Edachika chenda chawe 0-0. Echo chimasha sa district ya Kiruhura. Echo kubanza twabakozesa draw owabo. Ekirukura tawo kubareijo weitu. Nibaza gwerwa kagwe. Nibaza kushaba amaizi. Nibaza kushaba amaizi. Mbwenu Kazo ntwenda kubasima bazana ompira murungi konka bambe gwa Yanga itwe cyacu turetsera aha itwe nka Kiruhura no kwihaho point kandi twagihaho kubarije Kiruhura ntuza kubakomere gutiya ya za goro rero bagitwara wabo aha Kiruhura oye takusima bazani honorable Genensio Abantu basura n'abasima munonga na Kazo mpira gwagenda kurungi kwale twinganisa konka twinganisa wabo ekyo twagira witu tuzakubasinga nasima timu zona kuzana kurungi abo kuba gwagenda it has been a draw but Kiruhura we shall win them ranga simwe gwagenda kurungi timu to wahendeka bora kuzana mwena. All right, ogutinaho kandi na honorable wa Kazo naza kona tugambira nawe Kazo yasempira biteka funere points 3 yasa points 2 ahari Kazo waja echanjira ni kiha atene cyangire twagezaho twazana na Ibanda twa drawinga na hati Kiruhura twa drawinga konkanda mango mpira gukiyo nugumizamu tuja kutama amani empira kwisha tunito tugisingi konkana bwo tukatayirwe so tuturukubi konka twire kongera mu amani nenda kwe bazabazana bitu okutama amani menje gatyo na hati ashitwahika n'abazana bitu kandi ni nsima abanyakazo mwena beja kuhagira abayizire ibandijo n'abeja hataha mugumizemu abana bitu bareke kugenda bonka no baraza hando mu district zona imbeta nimbakunga ngumuzeyo mazima twaniriza abana bitu nicyo cyandeta nanye. All right, zakontukarika side ya district kandi ya Kiruhura honorable chairman wa NRM omuri Kiruhura twakusanyira mbeo za Tayari West. Of course ntimanyangu district nga district ya Kiruhura musapote district wasibone izamu bizanogu mwafuna kabonera abujenyi nikimanyisa ki harimwe ngabembeza basapote district ekyo cyo banza nicyoreka ngo twasasira Kazo ngabaturigiremu agwa bene home ground konka baho naho kasi nicyoreka ngo Kiruhura twine team ya mani munonga kandi rukubasa no kutwara icyo kikopo cyona
now anchamaisha chi namunonga game eri kurataho game eri kurataho ninjangu timu yitu kuza kurataho ete mwamani akwa timu yitu wayoreka ngu twina amani omu kishayi kyahare ekya kitari kirungi konga nyenda kusima n'abahagizi bona akwa bahisa barga Kiruhura beza kunuya kanyenda no kusima ba sponsors ba timu ya Kiruhura bona ngaba paseidi abatwereza uniform byona bongere mwamani atisi wayoreka omutindo kandi mpamya ngu timu eri kurataho eri kuza kwija sanga za kugiterera kimwe wabare konoje so of course honorable basekono ira hanuya ogune chairperson wentebe ya katano aba district ya Ibanda now wiza kureba mpira gwa dabe kandi between Kazo na Kiruhura of course Kazo kizo mukaba basekono kuya kabonero goal 0-0 and again bakora 0-0 iyo nka district ya Ibanda wapikinga chi omuzanogu anyawanka chairman C5 Ibanda nangizire kureba mpira gwa Kazo na Kiruhura ahabo kuba Kazo kwizire muri Ibanda twagwa draw kandi twino yo mpira okutukuza kuzana na Kiruhura mbwenu kunareba Kiruhura na Kazo kuzazana kuna nagire Kiruhura niza kugitererayo kuna niziraha niza kubatereraho mwenu we bine kizubu cyamana munonga abo kwa nabareba nabetegerezaje taroho timu riza kunsinga niza kubasingira Kazo kandi mbakanga basingire Kiruhura kandi ngarike mbasingira Ibanda konka generale ompira gwabonera ahabo kwa bazana jabana mwebare munonga konka nari nyenda kutwara mu gishogo tukabasa kwebwa greatest sponsor weight per said omwami odurekirwa bwogo yebare kuteka mwaka sente kandi akasente tikagwa mutwaka korera tuzakakorera kimwe otwongereho namana ago yebare munonga kutana zajaze alright nikokwe kandi nzako tufunahuna na ebwa bindi kandi turukiro kwendera twakusangira mbeo za Tayari West Deputy Mayor Shere Town Council nabo cyaragarusere Kazo twagitera abo twagitera wabo nabo za 0 point ntazitwara abo kuba twagwe draw kandi wabo kandi excited cyaba kibi nabo twazo mshayi kirungi nza kutera Ibanda nza kutera Kazo turane twabasinga cyane cyaragiro alright turukiro kwendera of course ko tufuna omwe omba sponsors kandi ba district kandi ja Kiruhura batugambira hantekateka kandi munogo muzano kogo Kiruhura yizabuje nyafuna kabonero imwe kabatiremu ahamani mingi munogo district ya Kiruhura nugamba cyaka kabonero ka Kiruhura nyowe ni ngenda kwebaza timu ibire zazanira izoba zatwereka rukundo mpango kubanga za leta unity mu bantu ba Kiruhura na Ibanda na Kazo ngenda kwebaza ba leaders ba Kiruhura n'abakazo okuteka mamani okuleba ngu egemizano babitire mamani ngenda kwebaza na chairman wa Pased Odrek Rwaboko owagezaho kuleba munabona ayamba okutungura emizano y'abanya Uganda mostly mu Ankole sub-region mwebale munonga kandi mwebale kutuliza okay mwebale munonga kandi wasotwereza nuya kasya kako I think reka twasiga twenderana no mwe mbacha persons kandi ogu nwe arakushikiraniza ishonga za media and publicist wa Ankole Cup kandi cha person mwami Osborne now Osborne finally twendera wareba umpira gati ya Kazo na Kiruhura tana pwajireba kandi wakakawareba na team zombi okuze tegwire iteka lit twarigenderaho ninga twarigenderaho yebare munonga ntwesiga ngo amateka tun tugakora tera buri district ne handikisa abazana 25 abazana 20 nizibazigenzarwa abazana 5 no bakurga heru so nyonka omumbachi ya persons ba Ankole Cup Osborne Mushabe ninde ngo amateka tun tukagendera kanyenda kusima abahagizi ahabo gumana bijo mbwinji kandi groupe ngo kumukujumanya ngwere mu Ibanda Kazo na Kiruhura aharwa mukaga Kiruhura neja kubanezana ni Ibanda omurusanga so ntigana abantu ba Kazo bazesanga barebo mpirogo abanyibanda bazeyo na Kiruhura bazeyo tubase gumiza muntu tournament yitu nchakare nsagaruka twino mpira gw'amani ahagati yantungamo na Bushenyi mwe bare na Tayari TV mwe bare kumutire mpireji urunji bwa Ankole mukama bebe mbere alright bari munyana wanje kandi Mushabe Osborne kwasobono tugambira hanshonge I believe nti eshonga bazireba Kazo esikone gwama Kazo na district ya Kiruhura tino wati yamutahiwe Kazo niye mbere tebo points 2 kandi na district kandi ya Kazo ya Ibanda naika nyini ine kugamba point emwe na Ibanda naika nyini point emwe reka tugarika mutu buganencha kare ahari chamate it will be ntunga mabasa Bushenyi ngumza no kwasi ngumiza mu kandi wempaka Ankole Cup na match day 2 kandi wasika tutangire muri Kazo zakwa tugumiza mizora ncha kare Rio Judges nasukani kwanda timu mpango kunuye muri Kazo I believe reka mezi mabazi murunji na kandi weekend ndunji kaptosha #life goes on bye bye